le mantšibong ana a rena ke napa re tšea sebaka se e le ganapa nna le wena re ba amogela gona ka fa phapušikgašo ya rena ya Mokopane FM ke re ke a bona tafola ya bona e tloga mamhlale e tloga e kgahliša ba re swaretše ka nnete tate Moremi thobela a ke go leboge mogaši DJ Material le go lebana re tsene le DJ o tlo kwa dituma ka mo magageshu a ke leboge my DJ a ke dumediše batheeletši ba Mokopane Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago ke a letamiša wa letamišang ke yena Professor Moremi go tšwa kua ga Matlala Ramošebo DJ Material a ke go amogela mogala ba geshu tlo thomo šoma le wena ke thabela go tseba mogala ba geshu nna ke ngaka Moremi ke tšwa kua ga Matlala Ramošebo be re ntše re le gare re kgorometša ka mogore ka kgonang ba re theeleditše batheeletši ba botse ba mo Mokopane Community Radio Station ba lerato radio ya gabo rena ya go aga batho ka mehla le ka matšatši re thabile kudu ge ba re file wena ba le golle DJ yo kgolo re tlo bina ka mo studio ke tloga ke leboga hle ntate Moremi le nna ka nnete ke re ke tšea sebaka se ke re lokologang re amogetše ka fa gae Mokopane ebile re fela re ba lepolelo wa re ba le mantšwa mang re awa dimpša tšona re di kgokile lokologang ke go leboga kudu a ke leboge DJ Material magageshu a re dimpša di bofilwe magageshu wa le dumedišang ke Moremi ka dikgokaganyong tša leago ba theeletše ba radio ke rata go tsebiša batho kgole le kgausi gore magageshu re a šoma ka mehla le ka matšatši re a šoma a re dule nako ya go dula ga e gona ke na le di-product tše e leng gore di gona ka mehla le ka matšatši le a di tseba di thuša batho re na le Z2 ye e leng gore e thuša batho ge ba tshwenya ke sebabo batho ba bagolo ba bontate ge ba itemogela mokgwa wa gore ba goga boima mabapi le tabeng kgolo ya letheka go ruruga maoto bothata bo bogolo ba gore ba palla ko go tsenela koboetee le bomme ka magaeng bothata bo bogolo ba gore o kreye o ne le sebabo se sentšhi se sa tswele ka ntle ngaka Moremi o gona le product e bitswang Z2 ye e le go gore magageshu e alafa tsohle ka moka godimo ga mmele wa gago mo go ba bago gona ge le ka gopola ga botse ka mola dikgokaganyong tša leago ka mehla le ka matšatši ke leka ka botsohle ka mokgong ka kgonang ka gona magageshu gore setšhaba sa gabo rena se thušege se be ga botse mmogo le batheeletši ka mo Mokopane ba swanetše ba tsebe gore re na le product e bitswang Z2 e thuša kudu go batho ba bagolo bao e lego gore magageshu ba te tshwenyetša ke bo di-high blood le na le malwetši ya go fapafapana mo mmeleng wa lena go ka enwa Z2 o tlo tekwa o le kaone kudu a re lemogeng mo ke na le oiliši yona magageshu ye e leng gore e thuša thata kudu ge o šetše o nwele Z2 o e tšwa sebabo se sentšhi se tšwela ka ntle o ka tlola ka oil ye e tlo go thuša gore sebabo sa gago se kgone gore se tloge mo mmeleng wa gago re sentšha go tloga ka gare ge se fihla ka ntle le gona re a se alafa turmeric oil še yona e tlo go thuša magageshu e nyaka le mosadi wola e le go gore sefatlego sa gagwe se tletše ka dipatso tše dintsho e le go dišo magageshu re a di tloša dilo tšeo wa šala o bonala o le gabotse gore ge o tšwela ka montle o e ya mola Mokopane o hlapile o le gabotse bo moroka ba kgone go bona and then o kgone go ba ngwetši ya ga mammang ska kry-a e le gore magageshu no bola ko go hlapa and then o hlapa ka metsi fela wa kua mmolong o sa tlojika fela o tla bola ko go reka di-frontal o tšhapa ka mehla le ka matšatši o sa bone ke motho thokolosi go dutse godimo nna moroka ke lwa le thokolosi ka mehla DJ Material batho ba ba santse ba tsebe gore re ema so re emela bona re tsoga ka mehla le ka matšatši re gopola gore setšhaba sa gabo rena se ka fola ka mokgwa mohutamang ya ke na le aura cleansing ye e leng gore ke ya fombate še yone e nkga bose ke ya banna re hlapeng basadi ba kgone gore bona banna re hlapeng bana ba kgone gore tate šule kore yeo le re fela for banna wa e bona ye ge o le monna o hlapile ka ye aowa go ka se bonale ke no ba gore o no ria bua la o phasa badimo o ra gore badimo ba go kwatetse DJ Material ka rawa bane ka montla ke ya mmolong no wa bona go ka hlapa ka yewe ya go DJ ya go ra gore ba le mo DJ o swanetse o tsebe gore ba le line e tlo go ba ke dimpša mogala wa ntate Moremi ya e gona ya khwetšagala
ke nyaka gore ba thieletše ba tsebe le ka kua dikgokaganyong tša leago gore banna fom ba thiši banna re hlapeng re nkgeng bose re kameng maledu ba rena kgahle o re go o hlapile ka ye o re go o tswelelela le kua mmerekong o sekano kry-a go o tswelela batho ka moka ba go gerula ba go lebelela ka leihlo la go se nyakege ntho wa inyakege dj o ka tla wa kry-a e le gore no hloya ke batho ka dilo tša go se nyakege re a leka re le bomoroka gore malapa a gole re a leka gore batho ba kry-e mebereko re a leka gore motho o se ka kry-a a bereka mmereko motee go sena promotion no a se dilo tše ke dinyakang ke le professor I wish gore batho ba atlege maphelong a bona ke na le product ye nngwe se yona ke ya basadi ba ga borena wa tseba basadi ba ga borena le ya katana magage shukore wa hlapa o tšhentšha ka mehlale ka matšatši mara o no sepela le leswiswi mamanthane ya ba go rietše lepheko mara go berekiša ye ye wa e bona ke pinki wa phediša ya hlapa o fole re hlapa o fole re bolela ka fombatle tšhela fela ka mola wa hlapa wa fola gare ga stress mathata go ne ntongwe dj o no kry-a o hlapile mara o sa bone ke motho ya o no kry-a o le ka mogae ka mokana ga bona o kry ba go dula lekgotla ba sa go nyake dilo tša go swana le tše tša di-product ge re di dira botlola o fole tlola o tloge raka thokolosi ka go rialo di-product tša go swana le tšeo re direla gore motho ga a le ka gae a hlapile a bonale ko gore re nyaka e go nyaka o le mokgekolo o sa rate ke motho o hloile ke batho ba go bitša ka moloi o sa nyake ke motho go tsena dipitšeng tša basadi ka moka ba phatlalela ya kore o tšhabiwa re ne di-product tša gore motho a ratiwe ka gare ga di-product tše go na le taelo re e tšhelang e bitswang gore ke lapa le bosi ke lerato lapa le bose kore lapa le bose le ria gore mo tsenang gona batho ba go accommodate gore ba kgone go go nyaka ba go bie mo gausa wa ikwešiša se ka kry-e le gore o no ba motho maybe o ne business mo businesseng ya gago ga go tle motho wena o no bola ko go bula wa bo batla wa tswalela o ne shopo sa le bareka mentšhese wa bona gore wa le mo gape ke nto ke lose kgolo jwale batho ba go swana le bao ba di-business re ba rietše pinki wa phediša wa ikwešiša ke taelo ya business ye e leng gore e ya berekišiwa ka mehla le ka matšatši ke rata go lemoša batho ba gaborena ba ignorant too much kudu baswa ba nang le di-business go ka tsena ka shopong ya batho ba gaborena a ke nore ba le ba go tšwa dinageng tše dingwe ya o kry-a o le gore go tsena o kwa go nkga lucky sticks yela e ya go bitša wa tsena wa reka wa tsamaya mara shopo ya motho mosoko a re a ke rekeng mara go tsena ka kua di-shopong tša batho ba go tswa ka ntle ba mmala o mošweu wa kwa go nkga di-lucky sticks go nkga mašwalo a le ba tšea kae go rena dingaka tša setšo mara batho ba borena ba tšhaba dingaka tša setšo ba tšhaba go berekiša di-product tša batho ba bo bona wa ikwešiša jwale ke na le di-product tše ke di diretšeng batswadi go ne bana ba bangwe my dj o kry ka mogae o kry ngwana a robetše o kry a tša bolela le polelong o sa ikwešiše ngwana bošogono o kry a ija meno a sotla re sa kwešiše gore gabotse ngwano o nametše ke thokolosi ya mokhutamang ya bana ke na le body butter ya bana ya ke na le body butter ya bana go ka tlotša ngwana gagwa ya kretšheng le hlogo ya bulega o no kry-a ngwana ko ngwe ngwana o mmolaiša gore a bale go pala so body butter ye ke e diretše bana go ne ya batho ba bagolo go ne le ya bana ye ke ya bana kudu ye re e diretše bana ba bašimenyana dilo tše di a fapana go na le ditaelo tše di nyakang banna go na le ditaelo tše di nyakang basadi go ne taelo tša bana ba bašimane go ne ditaelo tša bana ba basetsana so bale body butter e bereka mabapi le tabeng ya bana ba bašimenyana ba e leng gore ba kore like behavior bona ga e kgahle o ne ngwana ka gae go mogala o no tšhika o kry-a o šitše le papa ka mogae ke le motswadi ke mana ke makala ke pitša gore gana ngwana go hlagang ka so e thuša le ngwana gore ga ntše a gola ga e ya go fihla stage sela sa bana o se ka kry-a se molaola too much bana ba bangwe o kry-e batswadi ba ba tlogetše ba re no o sa laola ke stage ka lebaka la gore ngwana o mo stageng se o swanetše a fete o kry-e papa a re wa kgalema mama a re no mo tlogele a rietše a diria ngwana ba feleletša goga di-drugs no a re nyake go implementa dilo tša go swana le tšeo nkwešiše wa bona body butter e bereka thata godimo ga bana batswadi kudu ba baswa
re lla ka bana re ne bana ba sware atlegile re ne di business bana ba rena ba tšweletsile ngwana o no kra tša dira ntho ngwe e sa kušagaleng le ngwana moruti wa tla re mo fa body butter a tlola ka yona moruti a re amen ngwana a re amen ya modimo gona ka gare ga dilo tše ge re di dira re kgopela le letsogo la modimo gore le enke le šegofatše wa ikwešiša so ke rata gore re ye pele ke nyaka gore go le monna o ne le business ngwana gago a tsene tsileng a be straight go feta rule a kwešiše gore ba le mo legacy ya ka ga ya ke nyake go bona e wele ke ya aga ke ya pele wa ikwešiša so ye e berekana le bana ba masogana ya ke na le bana ba o kreng ba ya crasheng ngwana gago ga ya ko crasheng a o tsebe gore o gahlana le bana ba ba jwang a o tsebe gore ba hlapile kang a o tsebe gore bana ba le kua mokhoka o tlo tlang godimo ga ngwana gago ko mo buang so ke na le tabashi ke na le tabashi ye e thušang bana ba ba leng crasheng ge ngwana ya crasheng re mo tlotša ka ntwe re mo hlapiša ka yona e tloša leswiswi e thuša le gore ngwana ge a ya kua crasheng a ska tla kry a affecta ke memoya bo serokolo ba gona ka mo bolilane ba gona ka mo bo mohlapa fifi ba gona ka mo bo moraka thuru ba gona ka mo ka mo go ne lerato ka mo and then go hlapile ka product ye o hlapišitše ngwana ga gwa ya crasheng a o tshoge ba ka se go founela ba re ngwana o hlakahlakane ngwana o wele ngwana gakwe ngwana o a bajwa ngwana o dira no re protector ngwana gore ge e le gore go na le dilo tše di sa nyakegeng di skebe di a fihla mola ngwaneng a ke nyake selo ka bana alright prophet le ewe le re lona ke a bana ye ke a bana ke bana ka moka ba setsana ya ye ke re tlotša bana e ka ba moshimane e ka ba ngwana mosetsana ga e ya sekolong go thoma go grade R go fihla go grade 9 ngwana wa e berekiša ye o tlola ka yona e protecta ngwana gore ngwana o ga e ya kua sekolong go sekebe go ba le ntho e motshwenyang a re gopole gore bana ba rena ge ba e ya sekolong re llela gore ba be le bokamoso bo bokaone so ge o kry-a e le gore my DJ ngwana ga go wa sekolong o patela tšhelete ntšhi sekolong mara ngwana o ga a boa mo go no tla di-complain kore go na le gore go tla report ya pass go tla report ya complain re gopela gore ngwana nke manaku ke masokisi wa bona gore bjale o le motswadi le wena o thoma go nyama man ore mara ngwana o mara banna ke šoma ga thata ga ka gore a ye sekolong mara e ka ba ngwana ka gore a ba bang bana ba tidire a re gopole gore bjale ka batho baso bontši batho ba palla ke rena batswadi ba sahlela bana ba rena ba ba romela ka dilo tše e leng gore ba tseba gore rena jwale ka batswadi re tlo kgona go lwa le tsona mara ngwana a ka se kgone go lwa le tsona jwale go ne le ye nngwe se yona ge ngwana ya maeto mo re no go spraya mo re no gore ga ga tera gore ke peka mina tlantle mohlophe ngwana ga go wa mo kry-a kgatlhiša le gabotse le ge ngwana e le gore ba mo naganela dilo tše dimpe e ka a ka se tlogile a wetse ke dilo tša go swana le tšeo bana ba ba ja mmeno bošego ge ba fetša go hlapa mme o no mo spraya gannyane mola ebile wa bommona a šaena ke leka go nolofatša gore batho ba tsebe gore bongaka ba setšo a se ntho mpe re berekiša dihlare wa ikwešiša re berekiša dihlare tše di nang le boswanedi ba gore di ka bereka letlalong la motho ya re epa dihlare ra di šila ra di bea maemong a maraiti ra di tšea ra re ge re fetša ra fa bana ba phadima gape a go bohlokwa gore o le motswadi o kry-e wena o berekiša se se rileng mara ngwana gago a sa berekiše selo wa ikwešiša my DJ so ke llela gore bana dilo tša bana di loke dilo tša bana di be right re ne le product ya rena ya bana ba o kry-eng a kere maybe ngwana ko sekolong o busy ka se se maybe ngwana o bapala bolo ngwana o dira se seng ko sekolong batho ba ka se rate go bogela ngwana ga gwa kry-a di-certificate go na le batho ba ba sa rateng so re na le product ye ya ke le phagama e phagamiša ngwana ebile e protecta ngwana so ge ngwana a tlotše ka e
o ka no ba moleka ka magadima ba tla bona gore magadima a bona a bua jwang di tla gatlhana moyeng ya e tla buela morago wa kry-a e le gore jale my DJ ngwana ga go safe batho ba swanetse ba tsebe gore ge re protector mebele re protector lapa le bana ba swantse re ba protect o ska kry-a e le gore o titšhireletša o nnoši o tlogela bana morago so the product di gona a ke tshepe gore jale go tla ba le motho a ka hlong a re he nna a ke sa ya ngakeng nna a ke sa ya kae nna a ke sa ya kae di-product tše ke di dirang maikemišetšo a rena kore re nyaka go bona di tsena go dishopo tše kgolo tša kgoparang re nyaka go bona di tsena ka mola motho ga a nyaka tlola o fole a tsene ka mola shopong ya kgoparara a e reke a ya ga ya tlola a fole a ye mmerekong ya so re sana le scrap ka mo re na le body scrap ka mo ke botse kudu magageši wa e bona le wena wa e bona ya mo no tlola fela before o hlapa monna wa te gohla go netaelo ka ke riela gore o ska tla kry-a ile gore motho o tšhaba go berekiša ditaelo o swere diphuthelwana ka kuranta neng kapa neng di kane di awa wa kry-a se go ile mogare ga batho o sa le meetinging wa peripaki ya go tura wa kry-a go e wa nthongwe ka mo e phuthetšwe netlhašana se sehla no a re sa bereka ka mokgowe no tloga ga e o hlapile o le gabotse re batamela go lata bo di-perfume tša gore o bethe ka perfume nngwe mo ya lephakama go bolela mola e ne le mohlonetšho ka mogare go bolela mola go bolela go a bolelelega so batho ba swantse ba tsebe gore pholo e tlile batho ba swantse ba tsebe gore di-product di tlile ke gore ke nyaka setšhaba se fola maikemišetšo wa ka gore ke nyaka go bona baswa ngwaga wo seneng koloi ke nyaka go bona e ba le yona go sene motse ke nyaka go bona o e ba lona nako e sepetse my DJ nako e tsamaile go ka lebelela gore ngwaga o thomile re šetse re le gare no ke dirileng mola ngwaga wa thomang a ka dira selo ebile ngwaga o ela go fela so ge batho ba celebrate ba thuntšha di-cricket wena o lebogang gore ngwago ka moka bo fegeleditše batho so re šaletše ke only 5 months ka 5 months bona bophelo bo ka change ya nna ke bereka ka thata ke nyaka go ne le basadi ba bangwe ba ga borena ba iteile ka smele se seng right wa ikwešiša ya o kry-e monna a sa tiketla ka digwara ka gae ya mosadi a sa tiketla le ga a dutše le batho a go sa le gabotse man o kry-a ile gore my DJ o duma go etela DJ mara o tlaba ke smells ya o kry-a ile gore ge tate a le kua mmerekong re bolela gabotse mara ge re ya go fihla ka kamoreng ka mola kamoreng mana ga go nkge gabotse a se thato wa mosadi no a se thato ya mosadi no mo re ya hlapa ke letswaiši le lona o thoma ka lona pele ba solte wa itšhela ka mola le motho wa gago a ke re monkgo re santse re gopole gore monkgo o sepela bualo ka tokološi and then o ka kry-a monna o blame mosadi ganthe monkgo o tswa go tšea ko wena monna dikhoneng tša gago wa ikwešiša so o tlile le ona ka mogae and bjale monkgo o tšere o file mosadi mona mosading o agile tokološi e bale e kry-ile mafulo a matala a e dutše gabotse wa ikwešiša so a re nyake mathata mokhutong ke nyaka monna le mosadi ba tiketla ka digwara ke nyaka monna le mosadi ba tiketla ka lapeng la bona so a re gopoleng gore nako nngwe bjale ka batho re fela re a rieng kae re o tiketla a rieng kae re o tiketla a o tsebe gore batho ba be ba robetse mo mpeteng o be ba hlapile kang wa ikwešiša maybe batho ba be ba tlile mo ba hlapile ba iteilwe ka streetho batho ba maybe ba tlile ba tukutse o mongwe mo go bona o šaile thokolosi gona mo mpeteng a o tsebe wena wa e rwala wa ikuka o sepela le yona mo gongwe o tšwaetše ya Cape Town o tlile le yona mo gae o tlo fihla mo o tlo blame boragadi is because a o hlape ka di-product so nto ga o ikuka mo mpeteng santse go tswa ka mo hlapa o itlogele gona ko go tsena ka koloing o tseba gore ba le thokolosi wa šala so ke na le product ya go nwa ye e leng gore re bitša gore no ke change my smell gore ba le mo go nkga gampe o no tseba gore ba le golle ke ya change ke ya loka ke ba gabotse so di-product di gona a ke sa nyaka go kwa motho a lela re a ke kry-e thušo nna moremi jwang nna gante ke tlo thušaganeng nna gante gabotse nna ke santse ke rie jwang go lela a go sa thuša ke lebeletše gore re šaletše ke 5 months 5 months magagešo bophelo ba gago bo a change ka 5 months fela ke a go botša gore bona gore go tlo ba le se se tlo changeang a o bereke a o ne molekane a o ne lesea
o ka gare ga bolwetse e tla mo diatleng tša moroka o bereka ka malwetse nna mmereko wa ka mogala wa gešo a se go kuka ditshipi goba mo gongwe a se go reila dillori mmereko wa ka matsoga ke a kalafi e tla ke go swara ka letsogo la moroka o fole ya ke se modimo wa mphileng sona ene ke swanetse kore ke seke ka ja ke hlong ya go botša setšhaba gore nna mmereko wa ka o ko tletse mo go lefase le ke eng go ne batho ba bang my DJ ba filwe dimpho a ba tsebe gore bona mo lefaseng ba tletse go dirang ba gona ba reile ba di-truck mara ba swere di-license ba dutse ka gae ga ba hiro jale ba nyaka gama ba nyaka tlola o fola ba nyaka lephakamo ba nyaka ba kry-e body scrap re scrape re tlose thokolosi le tšhila godimo ga mmele re go hlapiša kua nokeng wa ikwešiša ge o e tla mo mokopane o e tla go maketa makopantšha batho re go kopantšhe le beng ba difela ya o re go o tsena ka mola o bona le gore no DJ o fihlile wa ikwešiša DJ se ka no kry-a ile gore o no tsena mola wa mana aowa eno ba gae ga mahlako mane ba no rawa monna modimo re tla go hira ya o kry-e motho wa go bitša ebile a feta so a swere plate a hlatswa scaftini a le ka mmerekong a wena o le mola gating ba go tlogela ba hire ba khathe ka wena ba hire ba khathe ka wena o ne dijo nako e so ke lotse ka moka dia fela o nyaka di product wa phone go nua le so ke mmona mopapa o swere phone ka letsogo 072 133 6761 072 133 6761 then o tlo kry-a mopapa o tlo go rekišetša product and then o tlo fola o tlo tiša testimonial then ke kore ke ya go fodiša o nteboga ka gore monna moroka ke fodile nna ke be ke babwa be ke sene molekane ko go fa product wa fola 072 133 6761 go ba founela 071 e tla swara ke mmamoremi 071 398 1508 071 398 1508 e founela gone buale motheeletši wa mo mokopane ka dikgokaganyong tša leago di-product šidi ke tša bana di-product šidi o tletše ka dišo sefahlegong tloša dišo tšeo bo moroka ba nyakago go bona go hlabirwa ba nyakago go bona bo ngwato ba nyakago go bona monna bo maikhele ba go lebeletše fela ba tla ba ke dišo tše tloša dišo tšeo fela o fola ya a ke leboge o a ke seke ka lebala ke re buale o ka fa batho ba dilo tše ka moka gante wa lebala re go ne sepe sisi a re sepele fela ba ga gešo re go thoma mathomong re tlo go tlišetša le vaslapi tšatši le lengwe mara gone bjale re sa go fatše sesepe sisi maga gešo o hlapa ka sona o berekiša tše a o tšwele ka ntle a o ye ka thoko go o berekiša tše tša moroka tše wa bona re tša moroka di go sepelela bua mara 7 days ke ntši nna moroka ke berekiša tše ba mpona ke bošego ke mosagare ke a šoma ke terene ya moya eme wa ikwešiša jale ke a kgopela gore ka mo mokopane ko mogolo kudu ba theeleditše ba dutse le bana ba golofala a ba nyake a kore baloi ba phikile nako yeo theeleditše moroka bolela le moroka go 071 398 1508 goba 072 133 6761 then o tlo nkry-a gona mo magagešo goba o kry-a mopapa ke letsogo la professor go o kry-ile yena o kry-ile professor ya ke nako gore bale magagešo re tsentšhe balli ba rena ke ya go kgopela mogedi ka mo dikgokaganyong tša leago o seke wa šuta mmereko wa rena wa ka mehla le ya o tseba ga re roba le magagešo re llela maphelo ko re llela bophelo wa bona my DJ ke rata go tsebiša batho solanka o phela se e le go gore se go paletše mengwageng ye mentši se ka kgonagala se go paletše mengwageng ye mentši se ka kgonagala ge e le gore gale ba go tswalletše gore o ye sekolong o šaletše ke di-subject tše 3 e tla ko go fe di-product o hlape ka tšona o registere di-subject tše nna ke le moroka ke ya go netefaletša gore dilo tše ge ke di dira a ka di dira fela ke di kgopetše ke tšo namela thaba ela modimong le maimolola ditšhaba ka gare ga mathata ke kgopela maatla le bohlale ba gore ke kgone go nyaka ditaelo tša gore ke fodiše setšhaba so ke di kgopetše dilo tše jale modimo wa di thaola bale o di fihlišitše go fišetše fela gore di ye go fihla dišopong tša kgoparang fela ga moremi di gona mo mokopane mo ke tlo ba botša gore ba tlo di kry-a kae ke tlo ba fa difounu and then ge ke e lenanego le ya mafelelong di gona mo mokopane di gona mo tlogelang go lla le re bambuang
wa tseba setšhaba se swanetse go tseba gore modimo re mo rapela ka mehla my DJ re ya mo manya re ya mo kwatela lebaka shili modimo o shaile bahlanka ba ga tsamaya o shaile bomang rena dingaka tša setšo le baruti le ba profeta a re shalang le swere setšhaba sa ka o mo go ba bang go lokišwa go na le di-engineer go ne batho re ya fapana so o molemo o swanetse a tsebe re o dirang ge o lla o tshwenya ke thokolosi dilo tša gago di sa loke ba tlemile manyalo go nyaka ga moroka o a baiwa o ba jotša ke ngwana mo tšiše mo ke tle ke mo alafe and then ge ngwana a sa fole a sa rieng re tšhentšha leano mogekolo wa ka o mogolo ka kua ke mokereke ke mo iša ka molaba le re mo iša ka metsing wa ikwešiša re mo iša ka gare ga metsi thwi ga a palela metsi re mo iša ka sekgweng a re tlo jika-jika re go iša sekgweng straight wa le ra nyaka go tseba re go riagalang ka wena kore motho o swanetse go tseba gore pholo ke le ka maatla go e kgobokantšha gore pholo e be mo ge motho a nyaka thušo a ikereye o se ka kry-a motho a nyaka thušo my DJ a dutse a palela ko go ka ikry-a thušo e gona di-product di gona ke mang ba tshepa gore nna ngakeng ya setšo o ka kry-a ntwa ngwana ya go shaena lebelela ntho gore ke e botsewang tho botse banna lebelela shi yona banna le ngwana nka no bitša ngwana wa lekgare batla mo tlo e llela re mama nthekele nthwe kore like di-patient tša ka tše dintšhi tše di berekišang di-product tše ba tla go botša gore monna moroka gabotse wena uang o nagana neng o robala neng dilo tše gabotse o di gopola neng jwang wa ikwešiša so batho ba swanetse ba tsebe gore pholo e tlile setšhabeng o delang bana ke go šetše only 5 months ngwana gago a ka feila ngwana a ka feila a ya go thoma ngwaga fase go šetše only 5 months wena wa bereka o ka gare ga dikoloto o tswa buang ka gare ga dikoloto tšeo o tšere tšhelete go mašonisa go gola wa e bušetša ebile wa tšea wa e bušetše nna ke nne mo e leng gore go tlotla kgopolo ya gore e re ke tšee mogolo wa ka moka ke o iše ka mola o makale tšatši le lengwe mongwe wa geno ya go fa 1000 ya go reka dijo tša kgwedi ka moka then o tswile sekolotong santse o berekiše di-product mogopolo wa gago bowe go bue bo wena ba bang ba ba tšere diriti e ba robetse bošego ba no bona ba le malapeng a go fapana ba bona ba le metsing ba bona ba le dipolekeng tše di fapaneng my DJ so a moroka šutlile mo mokopane mo makopantšha batho magagešo re tletše go kopana le lena re tletše go bolela le batho re tletše gore lena le ba buang le leng ka mo dikobong modimo o le arabile dikarabo tša lena šidi šetše bona re ba phone 071 398 1508 or 072 1336761 nna ke ba file ba se ka tla ba blame modimo di-product šidi di tla re nna modimo re file pula wa ineša di tla re di a gola ba nyakang a ba fole batho ke a leboga go tsene balli se ka šutha ka mo dikgokaganyong tša leago o se ka šutha magagešo balli ba rena ba gona mphe balli mopapa nna ke bereke mmereko modimo wa mphileng o ke na le bonnete bja gore wena o tloga o ikwetše ke raka tšona tsebe tša gago le ditšepedi re sana pele re bjakanetša bona ba lewa ke re bona ba rena ke na le bonnete gore o kwele wa o ikwetše gore tše ba di swereng ke ra tšona di-product ka go fapana ga tšona ka mokhuta ya tšona re tla napa ka nnete re dia bonnete ba re re kgokagantšha le ena ntate mo remi ga bjale re nape re motsotsonyana o tee fela e be ga napa re tla ba re bua gape re tšwela pele re ba mo ditabeng wena ka napa o ka ba o kgona go ka fitlhelela fa letlakaneng la rena la Facebook mme o no re fela wa re dr wa Dr Mo Remi e be ga napa o lona o ba o ikgokagantšha fala le gona fao goba le yona nomoro ya ka fa phapušikgašo le yona ra e amogela go napa o ka napa wa letša ya ba gore napao re go fa bona bo Professor Moremi mme yona ke 060 685 3271 tate Professor Moremi ke a bona ebile šetše re nna pele re ne le balli ba rena re ba amogele le bona ge napantše re le gare re tšwela pele ka ditaba a ke go leboge my DJ
a ke seke ka tima mothieletši wa mo mokopane le ka mola dikgokaganyong tša leago magagešo ke na le raparapuši ke a ba le bangangegang maoto ba sa robale ba rurugang mmele o no ba mokokotlo o ba e ba o kare o letše ke gore o bereka o foroma ya raparapu ye e thuša too much batho ba bagolo ba go opa ke maoto ba sa robaleng bošego kry ba tšea maoto a bona ba ntšha ka montle ga dikobo a fiša raparapu ye ke rietše batho ba bagolo raparapu ye mmereko wa yona e bereka thata go motho a bethileng ke stroke motho a phelang ka maybe like o phela o swere ke di-cramp raparapu ye mmereko wa yona e ya šoma e nyakana le motho o e leng gore o a babwa o a ngangega mmele o phela o lapile a o tsebe gore o lapiša keng raparapu ye e tlo go thuša my DJ a ke amogele molli wa rena tate mogolo ke a go dumediša ke be ke go amogele ebile ke be ke thabe go kgonne go tloga gae bošegong ba lekgono go tla ka mo meagong ya kgašo ya Mokopane Community Radio Station go nyaka thušo se ke se kgopelang jwale ka Professor Mremi ke nnete ke gore o ntšhe ditaba ka moka ke kgone go tseba gore ke go thuša kang o kgone go thušega re ya go lokolla o tlo no tepolela gore ke kwena mang o tswa kae gae o nyaka thušo ya mokhuta mang then ngaka o tlo go thuša alright thabela theletše batho ba Mokopane FM mo a bolela mo ke Johannes Mathibe o tswa go Moamadiba go Gaba nna ke tle mo ka thušo ya go thušiwa ke Dr. Mremi a tlo nthuša gore dilo tša ka moka di tsamaye botse di ska tsamaya ka mokgwa nna ke di boneng ka gona mo mtlha ke nyakeng Dr. Mremi fitlhela ke mo kry-e fitlhela ke fitlhela mo Mokopane FM mo ke fitlhile gona Mokopane FM go tlholetsa Dr. Mremi tabeng o lengwe le lena le kwa bathedi ba Mokopane FM ya ene a ke lemoše ba thieletši ba mo Mokopane gore re na le Facebook page mo re leng live gona ne Facebook page ya rena ke DR Mremi mola Facebook o tlo re bona re gona mo magagešo re live re bolela so DR Mremi wa ya tsena mo Facebook go fetša wa re followa o tlo re kry-a re live re na le molli wa rena se re se kgopela magagešo ba le thieditšeng radio le gae re kgopela gore le thietšeng tate gore o tla ba reng then re tlo le fana kwa go founa ya go fa tate maele re a tseba gore ka se tate a tlo se bolelang mo ba bang gae le a fola o kry-e mathata lena a swana o tlo go thietša kudu o tsebe gore taba ge e le so re solva buang o ka ntšha mathata ga go tate re kwe re tle re kgone go thuša o no tse mo ke berekang gona mmereko gona wa fellela go ne le go gongwe mo ke tsantse ke be ke itse pampiri gona a re batla mfouna ba mfounele mmereko ke nyaka go bereka gona a ba mfounele ba nyaka le dicopy ka isa dicopy ba re batla mfounele ba mfounele ebile ngwa wa fela and so mo ngwa go fela nka bona ba re ba mpotile ka pele mo bo potile ngona ka pele gore ka re ntong tshetse ka morago o ka re ke bolela ntho ka re mothola ka re wa theletše bo botša ba bangwe gore a ke ja dilo tšaka a di tsamaye botse ka re no ntong ya theletše ke nagane plan ntho ke re ke tlhalosetša bona ba le baka o ka re ntong ya theletša le gona le ke nna so ke nna le bana ba le baka ba babedi ba bašimane bona ba ka ke 3 o moane o nna mo setlhaneng ke T-Mind and so mo ke dulang le bana baka ma bona no ngala ka mo jarateng lo sha ke batho ba bona ba re bone be re nna ka ramkhukhu ba re thoma re ya ga fela wa thoma tlhakano e so es no thoma tlhakano so ko wa thoma a bolela re a gola thubo opo ebile wena na pile ko mosadi o re wena o gola thubo opo ya na pingo ke mo kona botse a tlongalang ka lona ke no go tse bone a ke tshwara tšhelete go no yale ke no yala ende ke gona go dimo tšhelete go dikolo ke di go go matšhoniseng ke gola so ke sno gola ke tšee kore ga botse bothata ba gago bo bogolo ba mathomo o lwa le mosadi ebile o tsamaile bothata ba bobedi ke go nwa jwala bothata ba boraro o ka gare ga dikoloto aga o ka tswela pele ka tše di bona so ntona ke nyaka mo go nna mo
ke nyaka gore le jaaka di buele skeng ke kry mmereko mokgwa be ke kry ka ona ke na le matlhatso le go ba le matlhatsa a tse matlhatsa ka gore a tsere ke motho fela wa tsere wa beile o ntshwere matsogo a ke so kgona o tswela pele ka tse dingwe a ke bereka mmereko one wa le mokgwa ka sane sentse a tsamayang tse bompo jare ka gola two bob mo ke bereka no piece job tsengwa o etsa tsengwa gore ntho e sang go tsofatseng gone jore ke fitlhe mo be ke nyaka thuso o nyaka thuso a ke go netefaletse gore o fihlile lefelong le le right malome ake ne fela ke go hlalosetse go tšeolelang ka tsona go a kgonagala gore o le motho o sepele le selo se e leng gore se thietša nto nngwe le nngwe ye wena o e bolelang ebile go kgonagala ga botse fela gore o bereke tšhelete o e berekelang o ye go enwa e fele ka moka ke netefatše gape gore go a kgonagala gore wena o le motho gore o berekile tšhelete nngwe le nngwe ye o beng o e berekela e feleletše e le gore e ya kae e ya go bo mashonisa dilo tše di hlola ke taba e so ge o ka tetebelela abuti a o no tswelo pele a o no tswelo pele ene go ya le ka moggo o sa te kgahleng ka gona ka moggo o leng ka gona ebile o te kukileng go tloga gae ke sešupo sa go bontšha re le ga geno ga ba kgahlege ka bophelo ba gago a ke tsene tabeng ya mosadi lebakeng le legolo la gore mosadi a sepele ke lebaka la thokolosi e o neng le yona thokolosi ke moriti wa mohu e leng gore ba go sepediša le ona o thietša nto nngwe le nngwe ye wena o e bolelang ge o e ba le mosadi wa moraka ge o e ba le tšhelete wa e raka o go tsentšha ka gare ga dikoloto o a bua gape o go dia gore o tsame o sa nyake ke motho o ne matla go bereka mara a o ne nako ya go enjoya ka moggo o berekileng ka gona gobane go santse o enjoye o tšea sela e leng gore o se bereketse ga boima ka moka o a senwa ebile o feleletse o enwa le tšhelete o e kgopetseng ya bo mashonisa gore o tsena ka gare ga sekoloto tšhelete ke nto ba go berekileng ka yona a banya ko bona go ne mo e le gore o dia dilo tše di botse ka yona ge nka go botšiša ka re ge o berekile go fetša go bereka se segolo go fetša go bereka tate mogolo e re ke dire soganyane e lokiša ga botse malefa motheletši wa Mokopane FM ke rata go lemoša batho gore ke di mpe phone number tšela tšaka tshwareloganyane a ke lemoše batho se sengwe motheeletši wa Mokopane community radio station ka dikgokaganyong tša leago magagešo ke batho ba bantši kudu ba e leng gore ba bereka ba šoma ka thata fela se ba se šometšeng a ba se bone lebaka leo le hlola ke thokolosi phoofolo ye hlamago ke batho ba nago le takatso ya gore dilo tša gago di seke di a loka tumo ya batho ba go bona dilo tša gago di sa loke ke go bona dilo tša gago di šešerekana ke go bona se sengwe le se sengwe mo go wena go sa be le nto e lokang e tsamayang ga botse so batho ba swanetše ba tsebe gore bophelo bo papa bo phelang bontši ba batho bo abuti ya bona ba ka mogo bontši ba batho bo papa go bona ba ka mogo bontši ba batho bo malome ya bona ba ka mogo bontši ba batho bo ragolo wa bona ba ka mogo ba bereka ba swara tšhelete ba se bone gore ba dirileng ka yona ke lebaka la gore ba berekile batho ba ba tšere mohlala ba hlakantšhitšwe le tše di hlakantšhitšwego tša batho ba babe ba berekilwe ba apešitšwe le suswi ba fetotše ga e sa le bona ba phela bophelo bo enkeng ke diphoofolo bo gana fela gore o sware tšhelete ge ba sene tšhelete ba se banwa ke batho ka bolela le bona ga botse ba tlo go kwa mara e re ba e sware ba be ba ye go nwa ene batho ba go swana le botate ba phela ba ne le enga gobane ba kwa bohloko ba gore bontši ba bona ba bereka mmereko boima mmereko wa boima and then a ba bone se ba se berekelang ke bona bohloko bo le bolelang ka bona ya ga ke bone se ke se berekelang kore o nyola a re botšiše so tate gantši mmereko o neng go e bereka e ba mešomo ya mohutamang mmereko ke no e bereka
tsong ke ya mo marketing servicing tsong ke ya bo maybe learning tse lengwe ke ya bo crash rep ko re ba khirile repla di cable ko diplaseng di pipe tša metsi ko re mmereko mentši ko re ka di-tile tše tša boema tše di kakatše le ra šola dilo re dia metlholo ka moka le šola masaka ka ko NTK gona ko ke re ba jere copy jaaka re la šola linki fosi tše pedi ba tše tharo ka tlhogo wa o kwa gore ke mmereko boima ga kaka o ne mengwage me kae ga jwa le tate mogolo gone wale ke na le mo 49 years o ne lapa ke na lapa and then bana ba kae bana ke dula le bona ko lapeng mosadi ke yena a tswileng and then mosadi o gore go rashala tsamaya o mo dirileng like a kgale ko re ke motho o bone keng ba o na jwala ke motho re tswa ka o tswa ka ya no rena o tswa ya sa tswa a tswa kwa tswa o mogekolo wa geno ke motho wa go phela ka jwala and then o kono ntlhalosetsa ganyane ge o nwele le yena a nwele nambile gona mo bana ba be kae ka gare ga lapa gona mo tla ba bone ena so tla bane le nna o lenwa le ba babedi yena tla ba tswile nna ke setse ka tšhereteng ke betha music wa ka okay o ka re ne le ba bang ba leloko la geno mo thobela le kae re gona le bolela le ntate Mreimekere ke na le abuti ka mo ke Johannes ne ya o re na le yena ka mo radiong ya Mokopane o re o gopela thušo se segolo se se motlaishang ke taba ya jwala ke taba ya go kolota batho ke taba ya go bereka ke taba ya gore ga a bone gore bophelo ba gagwe bo tsamaya jwang mosadi ya gagwe o kae lena le yena ke wena ke bolela le wena o mma go bana ba gage wena le yena le a hlogane e šetše le nako e kae le lata dikgwedi 2 years le dikgwedi bana ba gago ba dula kae mama ba ka sometimes ba nna ko nna ke dulane sometimes ba ya ko yena ke kole papa a bolela gore bana ba gage ba dula le yena wena ke wena o tswileng ka gare ga lapa o a reresha a go tswa ra lapa because o rile nna di tsamaile kwa ka rena re plan ke rena o go rakile ka mo gare ga lapa ke tsela rena okay le na le bana ba ba kae mama ya le na le bana ba babedi o kono ntlhalosetsa mo mama ka gore tate o ntateletse ka mo boele ka ngaka Mremo re o nyaka thušo tate ke motho wa mohuta mang mo gongwe ke motho wa ditshele motho wa go lwa motho wa go se fiwe maele go diragalang ka tate o ka ntlhalosetsa gannyane mama founu e timile nthuše mo tate mogolo mogekolo wa gene o bolela polelo ya gore bana ba dula ga maabane ko gona ba tsamaileng ko yena kwane mara nakong ye ntšhi bana ba dula kae nako e ntšhi ba dula ko nna kwane ba dula ko wena yena ba kgona go ya ko yena tšatši lengwe ba robala mole alright mara a re phurulle go ya le ka mokgwa o nyakang thušo ka gona kere o nyaka re go thuše ka gore mosadi a bue ka gae e bie ga botse kwa gala kere o ntshwarele motswadi yaka ke khathile ke mokgwa wa founu e la o ka re e fedile battery ya kere ya ke be ke sa botšiša mo ke kgopela gore le no ntlhalosetša tate ke motho wa mohuta mang ka mo gae motswadi yaka ga nile madila o tsena ka gae wa lwa o fiwa mabati a o metse sebeng ke ngwe wa ile ke mabati ke maratha ene o notela ga bana ba senda sekolo o notela ntse ba re ke sona o riang o latelela ntwe ba reng keng kere o tholla bana ntse ba re ke sona bana ba senda all right
o tate bothata ba gage ge a ka nwa o alwa le wena o lwa le wena pele ga bana ebile o hlolla bana trauma. Okay. Gantši ge le lwa ka mogae dipako tša gona e ba e leng so gantši e ba le bakile eng mo gongwe wena le yena ge le lwa? Motho like o rata go ya dikhuti so o lwanyana ka lonyana to le gore ga nne ga isa ntse mo kgomola botse a ba gape o nela jwala ga go ya mo wa thoma la ka khumana o royeki wa lwa ka ba ka pelete nna le ena di tsene maphodiseng mara ga se no ke no lwa ka re ya tsena nna di tsene. O kompotse mo mma gore na ke kwele tate a bolela taba ye nngwe ka mo le motho wa go fela le enwa le lena sometimes I can do weekend thing sometimes le go nne melati so and then ge o enwa o ne le yena tate like le ga ngana be ke no se dina go tse tsalwa ke ke na like ke ne le ena sometimes ke le ka ga no tsa go thoma di tselenyana ke go di soro ke di tsadi. And then ge le enwa le ba babedi bana ba be ba le kae ka nako yewe go ba le nonwa ba le gona gwa sebe le bothata? Sometimes like weekend every weekend bana ga le ba ya gae re sala re. Okay. Ke na le tate Shwena mama ka mo o nyaka thusho mabapi le dilo tša go swana le tšeo. Tate go nwele o betha mosadi? Ke tsona le tšebe ke sa le botša tšona ke re ba mpotile ka pele botse be re nna lena be re sale be le batho ba bone ke be re tshepana re diane le re le thoma go ya ga mola re ya ga diroom ya thoma o change re se tshuba mkukhula re kapela ka ntwele ba thoma o change. Ke rela gona gore gantši go nwele o betha mosadi? A bona bona tsona go tsona tsela re tla le suba ke meta. Ke rela gona gore go nwele wa mmetha mosadi no ba e go ba aua? All right. O mmethile ga kae? Ke o foso ke ga i4. Gantši o mmetha dirileng? Gantši nyana o tlo ba ke botsisa gore go tswa ka no mpotsa gore yana o tswa ka ene ke nako tse lockdown ke sa bosisi gore o tswa le kae go ba masego. All right. Mama, o sa le rata lapa la gago? Nna se ka gona ga motseleng go ba pelete ke tsotsi. A go go ga botse motswadi aka? Nka se ka gona motho a ba tsentse ke gantsi ke boela ke tla gae resolver ke boela a thoma ga go tsoe ke tle gae sala ko tsetsa go visa ke tla ga gae go dira mo sentse ke magazine tsandre ke la sona ke mo tlhalose tsa go thata ke no ke se ke la ke mmaga ke mo tlhalose tsa gore gape go soka la pele maga ndrekela seno se ga dipasa ka. All right. Kore stene se o se reketse ke mmago ka morago ga gore o be le ditlaishego tše dintši ka gare ga lenyalo la gago? Ka re ke mo wena ke mo tlhalosetsa a re ka re ngwana ka nna go phela go sale re go nyakele tsena go bona mo go tlaisega go se monate ka utlwileng o mo ye ke se se le tsitsile. Okay. Abuti o mme o go betše moyeng ene o na le poifo ya go boelana le wena gobane o re ke gale a re o tla tšhentšha wena o sa tšhentšhe. O mo tshepiša jwang gore wena o tekemišeditše go tšhentšha ebile wena o na le maikemišetšo a go lokiša lapa la gago? A nka tšhentšha 100% ka gone le ke tsamaya ba mpotsa ka ena. Wena bo reng o sa morata mosadi o? Ke sa morata. Sa le mo founela neng o mmotša gore o sa morata? Sa le ke mo founela gala gantši yana founu ke gona ke kry-ile gone ke be ke sene founu be ke ngadile. And then bana ge ba le ga gabo wa ba support-a? Ba nna le nna ke o ba dula le wena full time? Full time. And then o fela e tla ka mola go bona bana go ba bana ke bona ba o ne mampateng a boelela. Wena le yena le na le court order, protection order? So go ra ga go ne court order wa bona gore go boima gore le dulelle ba babedi ka lebaka la gore ge molao o shala o le fa court order o bone gore o motimo go lena o tla bolao mo. So jwale ka mmago bana ba gago
o ile wa tepana kwa go nore o no tsamaya o ye go mo kgopela tshwarelo mo gongwe o mongwalle lengwalo o dire se sengwe sa go no bontšha gore ke theretšo wa itshola a ke mmoditše lengwe mmereko ena ke mmoditše straight. Alright. Mama le ya mo kwa mogalabe shu nko bolela le yena nko bolela le mogekolo o ebie le mo allo a ke tsile go botsa mola ntwe ke re ne tsentse go ke tšea diaparo tša gore re dule bohle nko tsile go botsa mola re mola ba re ke eng na mola Shoprite ene o thoma ka go no mo kgopela tshwarelo ya tiragalo ye ileng ya diragala ka moka go thoma mathomong o bolele le yena ga botse bua le ka mosadi wa gago. Alright wa ngo se reng mara tse ba re khopedi tshwarelo ke re mo kgopele ke kgopela tshwarelo. Alright mo tšhiše mo mama le bolela le ntate Moremi a kere fa ke tlo ya go thuša mogalabo wa gago a kere and then ke yang go thuša mogalabo wa gago ke eng se segolo se o ratang gore jwale ka ge le papa go bana ba gago o duma go bona a thušegile go swana le banna ba bangwe ba mo motseng o duma gore re mo thuše ka eng kudu a tsone dintwa lo tshwantse a tša dienga tša gadi ka mo baneng le bana ba bethwa o ba tshepisa go ba betha kwatile wa ba roga. Alright tate lapa la gago nna re ka leka go le lokiša ne nto kgolo ke gore jwalo ka monna a wa swanela gore go nole jwala o roge mosadi wa gago mosadi ga a rogiwe tate mogolo ge o ne le mathata a e leng gore a ke ya gago le mosadi e re go tsoga o dutse mola mosadi a fetša go go fa tee o dule fase le yena le rere mathata a lena mathata ka gare ga motse ga a rerelwe mpeteng a rerelwe ka kamoreng re a tsoga ra dula mo re jang gona jwale ka monna le mosadi ge e le gore mo gongwe re sa titulela ka gare ga mokhukuru go tla ba le mohlare ka ntle furugo ge re enwa tee mola re rera tša ka gae mmago bana ba ka 1 2 3 ga e ntshware ga botse ke duma go fetoga a ke kgahle ko go betha mara taba ya gore o tlo o solve ditaba wena everyday go nwele ke mo tlo bona maphodisa tsena ka ga gago ene lenyalo la gore le dule le na le court order ka gare le ne bokotsi gobane ga bua le banna ba bolaya basadi so go boima gore batswadi ba mmeo ba go fe mmeo ka lebaka la gore ba bona gore no tshwaro yeo mosoreng ka yona ga e ga botse ene mma go bana ba gago mosadi wo e le go gore o go belegetše bana ge e le wena o sa moswareng ga botse ke mang sa ntšeng a moswara ga botse lerato a re berekiše diatla ka gare ga lona re berekiša molomo lentšo bohlale diatla di berekela go bereka go tliša tše di botse ka gare ga motse so ge o le monna o e ba le mathata o sa dule fase wa rera le mosadi wa gago o te tshenyetša ka boena ene o šaetša thata taba ya gore o itie mosadi ke bošaedi bo bogolo kudu ba ikwešiša a go sane mosadi o e leng gore o nyaka go dula le monna wa go bethwa ka nako wena o bethang monna o phiatla maswi ka o berekela lapa la gage ge kgwedi fela o tla swere diplastiki ka ga gage o reketše bana diaparo wa ikwešiša so mosadi o hloka go mo kgopela tshwarelo thata gore o mo iše seatla magamane a bethwa mosadi a modimo wa sa tsebe gore ke bethola eng wa ikwešiša jwala a bolokiše dilo ene jwala ke gana kudu gore re dire dilo re re ke jwala e ka sebe bona bo dirang gore tate mogolo o be ka mokgo wena o leng ka gona bothata bo bogolo ka gare ga lapa la lena le ba babedi monna le mosadi ba ka seno jwala bobedi ga bona lapa la bona la agega o motee mo gare ga lena o swanetse go senwe a kgone go bona ntongwe le ngwe e diragalang tšatši le lengwe le kare le nwele le tagilwe le ba babedi ngwana a sa tlela ke bolwetši ba go wa ka mogae le o mo thuša bjang kare le lena le tlabe le wa bobedi ga lena
la bona gore ke lena le khosang gore go be le mathata ka mogare ga lapa yona tšhelete la le santse lenwe le ba babedi a se yenkebe le tšea le ya go aga bokamoso ba bana ba lena bo bokaone wa ikwešiša jwale ka ge ke le monna ga ke dumele go banna ba go betha basadi ene a ke dumele gore basadi ba swanetse go tshwenya banna ene a ke dumele gore mosadi o swanetse go itia monna wa gage ka gare ga lerato ge re thoma re feriana re botsana ka mokgwa re ratanang ka gona a na dipetho diatla di tsena jwang ka gare ga lerato ke bošaedi bo bogolo tate mogolo o hloka go kgopela mosadi o tshwarelo o hloka go kgopela bana tshwarelo o hloka go kgopela ba geno tshwarelo mabapi le tabeng ya gore ba seka melato gantši ba seka wena ka mola gare ga lapa ka morago ga gore o tla iše mosadi ke rata go bona lapa la gago le agega mosadi o re ke kgopela nako gore ke ye go tenagana and then a ere ga tenagana nna ke lokiše wena and then ge wena o loka lapa la gago le loke batswadi mogala ba gaešo go ne batho ba bang ba gana ke jwala ge jwala bo go gana boa go gana bo lese o botlogelle ba e leng gore ge ba bonwele bo ba swara ga botse that's why ke re jwala ga bone molato le motho fela rena batho re dira diphoso re fetse re tekemelele gore no ke jwala mara jwala ba modimo ge re bolela so bo dutse ka disharefong bo dutse go ne banna ba ba bonweleng ba ka gare ga lapa la bona ebile basadi ba bona ba ba rata ba nwele gobane banna ge ba nwele ba iša metlai ka gae ba ikwešiša wa ba le lethabo ka gae jwala re bonwela go celebrata go se e leng gore mo gong o se achievile mo bophelong ba gago noto gore o lapile o notloga kua o ye gona go boa mo o tlorie lešata ka gae no le ruta bana nto ngwe seng yona tate mogolo so ke tla go thuša tabeng ya jwala mara gore ko go thuše ka jwala gore ko go lesiše jwala wa ikwešiša ene ke ya go lesiša nto o e ratang a kere wa borata e tate mogolo aowa mama shu ke tlatse shu a borate mama ye o borata go borata wa bona ba le tate mogolo ke ntwela ke reng ke nyaka nnete o wa borata jwala tate mogolo mara ke tla bolesa mara ke tla bolesa gape nna thuso e ke tlong go fa yona ke ya go rabolese my DJ a gone ye nngwe eng ka e dira because wa kwa gore mme mosadi wa gage o nyaka go dula le monno mara bothata ge monno ga kanwa o wa bethwa jwale na mosadi o tla dula buang ka gare ga lapa a bethwa le nna ke a dumela gore a gona ka aowa a re dumelelane le yona taba gore no wena o tlo itie basadi no lebelela go nwele jwala o ria dikoloto mosadi o tsamaile o šetse o nnoši ka gae o šetse le bana ka gare ga lapa ene solanka o šala le bana ka gare ga lapa o tlo ba le stress wa ikwešiša so mosadi o ne 2 years a speech a se gona ka gae o tla di gore lema wa e bona gore ke bothata tšhemo tša gago di tla lema ke banna ka ntle wena o le gona o ile bjaleng gobane go ne banna ba ba tekemišeditšeng gore ge ba e ba le mosadi ba tlo hlokomela tšhemo tša bona wa ikwešiša so ke ya go kgopela tate mogolo nna ke tlo go thuša mara nnetefaletše ke ba bantši banna ba metseng ba e leng gore ba fetogile le kgono a ba sanwa o makala ba re monnola o tsena kereke e itseng ebile o fetogile ga a sanwa ebile monnola ebile o agile motse ebile o ne le mosadi ebile o ne bana ebile o nyetše ebile go sasa o a nyadiša ka nnete wa ikwešiša so tipotšiše gore jwale nna ka ge ke le mokgonyana ke tsena ka lapeng la gago ke kry-a mmatswale le ratswale ba elwa gomme ratswale a tagile nna ke santše ke reng dilo tše dintše re santše re di lebelele ene re naganele gore bana ba rena sorry ge ba ile ka ntle ka seemo se nna tata go bona ke phelang ka maitshwaro a ka bana ba ka ba bolelwa bjang ka nna wa ikwešiša so a re rate go bona lapa la gago le thubega re rata go bona wena le mosadi le bana ba gago le agega wa ikwešiša lenyalo le boima kudu go aga motse le o thoma ka foundation mosadi a tlatšo ka gare ga ona a go bose ene wa kwa ba bo mosadi o šetse ba nyakile stene ba nyaketse mosadi o ene o ka se ba sole
ke lebaka la gore motse o e leng gore ka mehlale ka matšatši go phela go tsena maphodisa a go ne lerato ka moo mara nnete o sa morata mosadi o pa mmotšešo a ke sa rata ongo gore tla nagana ka yona gore tla nagana ka yona taba gore o tla nagana ka yone e go swara bjang e ntshwara botse alright mama ke tlo go thušetša papa go bana ba gagwe kere ya ke tlo mo thuša nto golo mogala bo gore lo tša gage di loke mama go hlokagala ditaelo mo ene go hlokagala gore a dule le rena banna nkere mo fe maele mola le mola dilo tša gage di loke di be gabotse le yena a tekirele gore go sasa ke monna ka gare ga lapa la gage and then tše e leng gore batho ba motse ba tumile ka tšona tše dimpe and then di fele wa ikwešiša so tšhelete yona wa lefa sale o efane mosadi o tšhelete pa sale ke mofa a ke o kare ke bo December tšona tše re tšwang go tšona tše nkane le gana gore ka December le filwe tšhelete mama aowa problem kore ngwana o namela transport ke mo ena kere a re tshentšhane ka o patelela ngwana transport o gana gore le tšhentšhane ka go patela transport ya ngwana alright re tla e lokiša ke eng se seng se o ratang gore tate ya go thuše ka sona kudu mo godimo ga bana o nyaka eng o tša rena mama re ne le yena ka motlo o nyaka thušo le wena e be o kry-a thušo a ke re ke ne le bana ba bedi bene o ke ne le bana ba bedi bene ke a tswa le yena mebereka gage a isapu ka mosong ke re mo yena ke re aowa ngwagoši ra šera bana ke rekela o mo teng le nna ke rekela o mo teng a dumela ra wa a o ne bothata lena mama le a šoma alright le šoma gabotse mara ra šoma mara tšhelete ona e ka mosoma ra o swane a go swane alright ke tlo go thuša mama go feta mola mara o bona lapa la gago taba ye go swara jwang go no feta o bona motse wa gago le bana ba gago ba ba šetšeng ka gare ga lapa ebile ba šetše le tata go bona nnoši wola e lego gore wa tshwenya wena o le mme o tšhabile ka mola bana ba šetše ba nnoši motse ola o ne go swara jwang mama go o bona Mtola untara update because mtola kugerekile 1 2 3 like sometimes think I can ka kwande one roga o stressa ka mo ke wa ka le le ke mtsense ona mtola kugerekile untara update because mtola ke mo tshonja le kitso ke mo ke dila ka ga mkhulu ibile no wona ibuima alright tate o netefaletša mama jwang gore o ka se tlosa moroga o re ka kua se ga gage o ka mmotša gone jwa le gore ka kua le yena ke ga gage nka mmotša mmotšešo o le gona ka kua ke ga gago wankwa ke mmoditše ya mama motsola le wena ke ga gago a kere o ne sei ka kua gare ga lapa lela kere a kere motsola o thomile ko wena ene papa o ne mahlatse mme o tswile ka molao nkebe le wena o dutse mokhukhu mme wa šetše le bana ka gae wa ikwešiša so motsola ko wa gago le yena and then ge e le gore ka mogare ga lapa go ne wa tshwenyang o ka tswa ka kua gare ga lapa jwale wena re tlo go thuša ka gore o monna wa nnete wa tlile mo wa re o tlo nyaka thušo and then re tlo go fa thušo ye o e hlokang tanki ke lebogile a kere mama ya le thietše radio re kgopela gore ba thieletše ba mokopane dinaga mabapi my DJ o tlo le fa di phone number no ke kgopela le phone le ya ge lapa le re leng ka gare ga lona re tlo no tšea megala 10 minutes fela re tlo tsentšha balli ba rena ba bobedi ke kgopela gore magagešo le ya geng lapa le ne le mathata mme o re ke tla nagana ka taba ya gore ke boele ka gae re sane le court order mo re santse re tsebe gore le yona re o berekana jwang le yona mothieletši wa mokopane bomme bontate ka magaeng ke ya le kgopela
le tša mogala ka mo meagong ya kgašo re thušeng re yage lelapa le la gabo re na le yagege re se ke ra kgatlha ke ge malapa a thubega ya o ka ba biletša dinomoro tšela tša ka mo kgašong ke lebogile kudu motswadi yaka ke a leboga ya professor Moremi e nomoro le ya rena motheletša mokopane fm ya fa ka fa phapoši kgašo ya rena ya re 060 685 3271 e re napa ke botšitše gape la bofelo professor Moremi ya 060 685 3271 ke a lebogahle ya ke rata go lemoša tate se sengwe le go mo tsebiša gore tate jwale ka monna ka gare ga lapa la gago o swanetše o bapale karolo e kgolo kudu a wa swanela go bapala karolo ye e lego gore o tlo šia ke mme ka mogare ga lapa ka mokgwa wa gore a kgathe tema lapa le la ke la gago mosadi wo ke wa gago bana ba le ke ba gago rata bana ba gago rata mosadi wa gago swara mosadi wa gago ga botse le yena a kgone go swara ga botse ge o ile modirong o tlo solela ke mang mola ile gore wena bone mosadi gomme banna rena basadi ba rena ba ile kwa medirong ba ile go apea wa gago a se gona ka lebaka la ga tla ba rakile ko wena gopola gore malome ya batho o rangwane ya batho ba ba swantšeng ba tšee maele mo go wena ke batho ba bantšhi kudu so ge ba bona bophelo bo wena bo phelang ba go tlaiša mosadi a ba swara ga botsia a re kwa ka mo mogaleng ene professor Arnape re be ke bona mogala e la ya rena re dumediša ba e re bulediša fa e tla napa ba tla boa gape re ka napa ya a ba boe a re yagane magageshu a re thušeng lapa šili lona lapa le ya thubega lapa la tate mogolo wa rena Johannes le ya thubega a re le yageng motheletša mokopane fm re go amogela fananong la rena motheletša mokopane re go amogela fananong la rena bo professor Moremi ke ba ntate professor a ke re batla boa re bona ntše re lopiakanya re lokiša mo mogaleng a rena re ka napa ntše re tswela pele batla napa ba re letšetša gape go nomorong ena e la ya rena ya ka phapošing goba ka phapoši kgašo ke 060 685 3271 ya tate o driver ya lapa la gago koloi ya gago ga e seke ya tswa tseleng ga e seke ya kitima lebelo ga e sepele ga botse gore o kgone go bona phošo nngwe le nngwe ye e diragalang ke gore o moreidi wa koloi ya lapa la gago ge e le wena o e lahlelang ka gare ga molete o e lebeletše o tlilo sega ke batho mosadi o la ga a dutše mola mokhukhung go ne banna ba ba fetang ba re koko ba iša malana le menotlwana ka mola ba lala ba apeile wena o nonno o dutše kua o ne le bana tšatši le lengwe o tlo re go e ya kua o re ke a go bona mosadi goba wa makala a e tla go bona bana wa makala go e tla koloi ya monno mongwe ya lekakapa e ema mola mosadi ya gago a le 3 months pregnant mpa e tla kua ene wa se dire selo a ka tswa ka mola wa makala a ya go dula ka gare ga ntlo nngwe kgolo kudu motheeletše re bela le kae re gona le kae re gona mo Mokopane FM ka Mokopane FM re ya go amogela motswadi yaka le bolela le ntate Moremi fa ntate Moremi ke mama dimetša thobela lapa šile re ka lefa maele jwang ntate Moremi sometimes lelapa le no nyaka gore wena mongwe o tekemišetše lapa le nyaka mongwe a tekemišetša wa bona go tla re blame le lebale a go tlo re tswela mola a kere jala a botloge brewery ba tla ka mo gaka o bolela nnete belata ke nna ka maikemišetšo le maikarabelo ke santse ke be le maikarabelo le maikemišetšo ge ke fetšo bono yeah so a ke fela ke rata gore batho ba tle ba re jwala bontšhitse leng goba jwala bontirišitše diphoso jwala bo namelele bopana ba re tla o ntšea
wa tseba ke dumellana le wena bontši ba batho ba ba nwang jwala wa tseba ga ba bale mola go ngwadilong gona wa tseba go ne jwala bo bonkgatlha kudu bo fela bo don't drink and walk wa tseba boa go botsa gore go nwele o no o dule mo robalo se ke bo a nnwa ka fetša ka tsama le bona bo re bolelang ka bona bore o nwe mara o nwe ka maitemogelo kore a gone kore wa bona jwala re ka se bo blame bana batho a re te tshwareng ga botse mama a utlwe ke re nna ke bolela from experience bjala ke a bonwa ntate Morena aga ke kwa e ka re botho mo laolana le nna age ba ke botsa tsona mafelo ke re uwi nna e bila o tlong control ke re nna wa mpona go ne jwale ke feditse korea se ke se riang and a ke ya go rwala ka moswane ke tle ke blame ke tle ke ba botsela ka tsenang and a ke ne jwala everywhere ke nna jwala le batho ba ke tsebang gore ke tlo laolega ga ke na le bona aga na ke tsebe monyako wa sport mo ke lemo ga ke tsebe monyako wa tavern mo ke lemo pa ke na jwala ka maikarabelo ke nyako ge re le modiro ka moswane ge basadi ba tsoga ba hlatswa dipitša ke tsoge le bona yeah re le gae ka moswane a go tsogowa go suelwa ntlo ke tsoge ke suele ntlo ga ke nyake jwala bo batla gore ba re bo go tshwarisitse papalase papa yang o tlo laola nna o rekile ke nna ka tšhaotaka awa go mena valaina bo basweri banna ba ba ga borena kore wa tseba re boa ba tsoša ba re ba ntšha papalase o bona a šetše ba la kwegetše gape go sa gare ke nyaka le te aowa ebile le biditše a mang gape aowa e bang papalase marapa ka go botse a ke tsore ke tla re ke ka bo mo go ba idio ba that's why ke re bonya ka maikemišetšo le maikarabelo iya ga ke ya go dira selo le gone bošego ba le gono ka mtswane ke tle ke tsoge ke re mara jwala go boreng iya ke fela ke ba botsa ke nna jwala ge bo ka no motšiširuša tseleng go ba bantšha tsele ke bo tlogela seo seno motho a ka tlamello ke bo feletse ke mang jwale a go motho a go bofile gone owa dira ka maikarabelo ene mola o ba motswadi mo lefatsheng go ba mo bophelong pepotse gore a go sana e nngwe e tlo go nkgodiša go feta eo nnete thwi ya go ba motswadi a go sana e tlo go godiša go feta eo tseba gore wena o sepilisa bana ba gago a ba itebeletse ka mogare ga gago ba santse ba bone somebody o e leng gore they can rely on wa mo kwa mara mme opa a ya moko ke moko stress sale wa re o go nwa buala wa no ema spilling wa tetebelela so ya ke tetebelela mo spilling then o bonang ma mo spilling wa te khatla go te bona mola ke te khatla ke tla ke tshentšitše e re go sa te khatla o te putše gore o khatla mang ish go wena bona o santse o ditirele favor pele before tlo direla motho mong favor hlapa o di apara tša gago di be mola gore tše tsona ke tlo di apara di sekolo di tlo ntshwanela before mogatša go a tlo gore la re mogatša ke wa swanela that's how you gonna win life yeah batho ba ga gore batho ba go botse papa e re nna ke papa ene le ditiro tša bo papa di be gona mogagago go tlo ba bohloko tšatši le leng bana ba gago ba tlo botsa mosadi ya gago ba re to nna ebile ka kry-a wa ka ngwana tlo botsa gore mama papa kana girlfriend ta gago ge e tsagile e dirang it's gonna be painful so te tebelele pele te nyake o te nyakišiše then o tlo wina bophelo bo ka tlo kry-a o te tlaiša gore o tlo kgone o tlaiša ba ba no doesn't work it ga wena o ka ithata go ka re o ile wa botseka o ithata tseba gore somebody o go rata o le ka mokgwa and o go tlaiša ka wena bophelo ga go phela o mara go ka re o thetereka wa re Joseph, this is not me you will never repeat it again o mo kwa ga botse marapa ga ke mo kwa botse assembly malapa ra ikagela ba fela ba re manyalo a boima dilo mamang di boima sa kuke dilo tseo di nonya ka maikarabelo lenyalo le nyaka maikarabelo fela ma gorena kore wa fela nna ke dumellana le wena nna o ka re ke nyetse ke na le 25 or 26 years 26 years nna ga ke kopana le monna ka was 25 years Yeah. ke morei tla go botse go go fa only 10 years
ya go bona gore o ya pele go ba o ya morago ile a re ga ibatla ngwaga bona ene ke ga re mogatsa ke ka ipatametsa ka re tanke o tshabetse yona 10 years la salang ke kopana le wena ka yona ke go rela ke ga o ka be 35 o senke o bontshe gore o ya pele go ba o ya morago a ke bone re tlo tswela pele ena ka morela ka rena le yona re tlo gaogana ke morele ka re le a tsa lenyaka ena zinke ka mopele no ba le maikarabelo no just responsibility. That's how it works mo lefatsheng. Monna o swanetse go tšea maikarabelo ga a swanela go tšhabela maikarabelo yeo ke dumelana le yona ene rena go tloga mo re tlogileng gona modimo re etse gore re hlomphe banna ba rena ba re rata gone jwale mosadi o tšea responsibility ya ga gore mogatsa ke kame ke a bona tša gago a display ga botsana tša ka dikaonenyana gore share mare maikarabelo a bana ke a gago rena re mafatane ra selelo so ga re ntselele ore ga re leke bophelo bo re bo swarišane ore ga re thušane wena o gogela kwa o nwa mabjala wa mmeta ke ngwana motho le ena so e ba responsible go le motho o tsebe gore ke ba go botsisa o tlo kgone wa rata nna fela ke ba botsa le ka be diragetseng jwaleng a kenya ke le go itse ba kgotsa a ke jwaleng ge re le mo re kopaneng ka di-event and so forth bona ke tlo ba botsa everything e diragetseng mabana nna le ska belantša e ka re ne ke tagile ke go bone wena go dira so wena o e botsetse eo wena ye yona o e ganne ke go bone le go e ganne ba fela ba re ke dictator ka mogare ga bona most of the time ke tshwanela le di-cousin tsaka bo ausi ba ka bo mama so we end up being okay at the end of the day ka lebaka la gore ba tseba gore ka mogare ga bona go tlo ba le judge ka osane ke nna ke kgone o swara thine wa le bošego ka moka o la ga thomaro ga o la ka osane ke tlo mmotsa ke re mare wena o na le go tswa tsolenyana cause ha o mtswala ga no re bone ka ga nne re sa tagelwa ka moka o seng le nna o ska mpala mo ke a maikarabelo does it ba tseba o kwagetše go tlala seatla ausi ya ka o kwagetše kudu ke ne nneta gore tate o go kwile ke a mmona le ka mo seemo ko re like le maikutlo a fetoga go bontšha gore no mantšu a gago a modutše a do tša maikarabelo a o tloke nna letsatsi le ne ke nyalwang ka lona ke boditse mmaka kare mmaka o name maoto o je bogobe ebile o seka wa takakaketsa le go busa a go le ba tlo go gorela ba re morwedi ya go šole ka dibeke o buile bogadi ever tabe o ke a e rata eo a gone letsatsi le ba tlo go kgobokanya ba gorela ba re tla o sa ke morwedi yago kore o ne o botša le bo malome gore ba phutha dipaki ba tla diapara ge ba ya kae a gone tšatši le ba tlo tlang go seka gore morwedi o riile molato nna ao le go thoma ao and then letsatsi ko I'm still stable bone mokitsenyegang gone ba tseba gaetšedi go sa le o botsa batho gore ke a nyalwa go sa le o botsa batho gore ke na le lapa go ra re wa tekwa ebile wa tekušiša a gomme matšatši a ke a go botsa ena bo malome ba tla ka dipaki beke tlang ba tla ka dipaki tša go tla go seka kore banna ba batho ba swere bothata basadi kore ba tlema dituku kore ba sa tswa go ditlema kore wa tsa ke rata lentšu leo la gore mama ke a nyala dula fase o je bogobe o seke bo wa tshwenya ke selo nna nka se boe ka mo le boragadi ba ka le bo malome ba ka ba fetolaya ba fetoreta ba fetoria mehlolo ka moka ka ba rela ka bona ye ne le nla ya yona nna ke itaile gale gore yang ke ela ruri a ke romele ngwana le ka teko ebile a gone letsatsi le ke naganang le go boela ka gišo le go ka thusa jwang ka jang a go la motlholo so ke maikarabelo ke maikemišetšo a motho fela a tseba mantšwa ke a mabotse kudu di-relationship a dinya ko rena re tlo sa re dikerile re ya mmerekong le tsona no o no phela ka level ya relationship ya gago o tlilo kgona ntate moremi a ke lebogeng nako ya lena sa ke se ka mo tsena tsebeng ke sho ya gore monatsebe o kwele ge mna molomo a bolela wa tseba nna re kwele ebile nna re thabetse maele a gago ke lebogile kudu gaetšedi yaka
o sware jwalo le ba bangwe ba fe maele ka mogore le bogile thata kere. Thanks a lot ntate Morena. Thank you. Ya ka lebaka la nako ela ke sa tsebe gore go sa neme megala ya nke re bakwe. Ya ke ne nneta gore tate mogolo o kwile ga botse re tlo go fa thuso a re kwe ka mo mogaleng ka mo Thobela khotlo ga ntate Morena re gona le ka tate mogolo go khotlo man ke leboga go founne lena ba bagolo awa ke nyaga botsa ntato ka mowe ya gore la pasla ga le tire ya ene ga ka mogwallang ka gona le ka moshomo mangolo ya gabo le mangolo ya bo msadi ya ba ka se mo fe moshomo mo botse ya ka lebaka la gore e ba ka mo fa moshomo mo botse mosadi o tlo tlaisha mosadi o la go feta bo la gushishi ke rata gore o bušeletse molaetša o la gape ke re mogala bowe aga o thietše pa ba ka se mo fe moshomo o mo botse ba ka se go fe mošomo mo botse mabaka ke taba a mangolo ya gabo le bangolo ya bo mosadi o la ba kopane ba bona a tlaisha mosadi o la kudu gore ge ba ka mo fa moshomo o mo botse o tlo tlaisha mosadi o la kudu o tlo phela a mo komela a mmotsa gore a bile nna ke bereka ga botse and then sa bobedi a se ka blame a beala yena ga a dule fatshe a boele ga gabo a go kgopela tshwarelo mo pele ga batswadi ba gage a fetša go kgopela tshwarelo mo batswading ba gage a boe a e bogweng ba gage a go kgopela tshwarelo a kere o ile ka kwa a kry-a letsobana le la le ituletše ka ko bogweng a e ka kwa go kgopela tshwarelo a kgopele tshwarelo le mo baneng ba gage a ka go dira dilo tša go tshwana le tšeo mangolo ya gabo le badimo ba gabo ba tlo go fa mošomo mo botse a oketša motsola wa gage wa gola and then a ithute gore ga e nwa beala ka re bona o boletse straight a re wa borata a nwe a dutse ka gae ka re ga a ka no tswa ya nwa ko ntle ga a boa a tsena ka sefero ba mo epeletše molaba mo gating ya gage mola gore ga a tsena a dire mpherefele wa ferekana ga a bona mosadi ole la e bona sona be ke mo kgopela mogala wa modimo gore nako e ntšhi ka rabile le tlo mo thuša ga ke tsebe o tsena kereke e fe gore o dumela mo badimo ba bafe nako e ntšhi le e nyane ga tsena kereke a phela a khunama ke tseba batho ba bantšhi ba go nwa bjala ga a tsena ka gae o tsena kwa opela difela tša kereke and then ga a tsena ka gae o phela o opela difela tša kereke ke ne le moagišane o dira tsone mara no a sa dira dilo tša go tshwana le tšeo o fokoditše ka mmotša ka re o tlo ngatela mosadi o sepetša ba a boya so go be ke mo kgopela mogala bo wa modimo a nne fase a dipotšiše gore lapa a se la gage a le tere ene mošomo ga ka bereka dilo tša gage gabotse o tlo kry-a mošomo o mo botse leswae gona batho ba mo fa mošomo o boima gore a imelwe gore a imelwe la ekušitša mogala wa gešo
ka mokgola mmola ba bolela ka gona yeah a ra ska blame a beala a beala a bona bothata o papa rena le bora kgolwa rena be ba ntse ba enwa beala ba re godisitse ntse ba tsena ka gae ba opela ba sale le batswadi ba rena until rena re ba le basadi yeah go busha ene go le seama se se male ba se bolela ba bagolo ba re bana ba rena go lang le dibone yeah a se ba re go lang le bethe batho ish yeah la bona ntse ra nna go gopela gore modimo a mo etelle pele le kgone go mo thuša lapa la gagwe le ena le tswele pele o tsebe gona ke bagwera ba gage ba mo lebeletše le ba mo potileng ka pele ba kwa monate nna ke kgopela gore le mo thuše ka moo mokgethwa le ena be le lapa dule le bana ba gagwe ka botse ka mo gae mošomo o tlo o kry-a ene mošomo a tlo o kry-ang o tlo kry-a mošomo wa go reila gore a kry-a mošomo mo dishopong a bereka gabotse a ba gabotse a dula le lapa la gagwe le mosadi a gagwe so nna be ke no kgopela gore monna wa modimo a nne fase a tlogele bagwera mogwera wa gagwe ke mosadi wa gagwe le bana ba gagwe a tseba gore tšhomi tša gagwe ke bana ba gagwe le mosadi a gagwe e fela yena a ka tswaya ka gagabo a kgopela tshwarelo ka re ga a nwele le ka gae wa fitlha wa ba tlaiša yena a no fitloa ka mola a ye ka gae wa kgopela tshwarelo gobane ke batho ba khunama mola gore le yena wa khunama a no tšea motsoko a tšhela fatshe a bolela le boragolo khuku le bokokukhuku a ba botsa re ke kgopela tshwarelo ba kgopela tshwarelo ke ra gore ke tla fetša ke le ka mokgoo ke re mogala ba gešo wa bolela mo ke papa Masenya ka moga Madimo ke lebogile thata ntate Masenya ke lebogile go feta go leboga mantšu a lena ke a mabotse kudu ke mantšu a kago ka ona re kwele ebile re ithutile tše dintšhi kudu ke lebogile go feta go leboga tate mogolo go leboga nna ntate Moremi le batheletši ba Mokopane FM thank you my DJ ka lebaka la nako molefo tla re batameletša tate mogolo ke kwele lentšu le lengwe ne ke kgopela gore lo sware mangelo ya gago le mangelo ya gabo mosadi ba kwele bohloko ba hlogana ge ba bona o la le kumukhukhung wena o le ka gare ga ntlo ge o ya kua mmerekong ba go fa mmereko boima o rwala dithaele o bereka ga boima fela ga o bone seo se berekelang buša mangelo ya la kopane a kgahle ke ge wena le ngwana bona le ratana ka lerato e la nnete go ne le lethabo le kago o ke o bona o tlo kry-a mmereko mo botse thuto go batho ba ba leng ka gare ga manyalo bontši ba atlegile ba kry-ile mebereko me botse ba tlogetše basadi bale ba mathomo modimo ba fa mmereko boima ba sa lemoge gore ba kgopišitše mangelo a ikua morago itukišeng mogala ba gešo ke a leboga o re emele mola ke tlo go thuša ke a go netefaletša motsola wa gago santse re o bereke o be le lerato o be le khutšo o be le kwano ke lebogile kere thank you pa o re emele mola ke atla go njwana motheeletši o seke wa šuta re tsentšha balli ba rena ba bobedi ka mola Facebook o no re DR Moremi o tlo bona tše ka moka tše re di dirago mo dikgokaganyong tša leago ke a leboga o seke wa šuta re a kgopela Any
maka se jarena yona mawe ana dira mo magolo yele 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 ya titikwane bolela ga go pala re ya ganga ka moremi magageshu nna a re kgole gona mo ga matlela ra moshebo ga usu le Marble Hall se ke ratang go thabisha ba ka mo mokopane ke gore re gare ka go gahlantšha mokgwa wa surgery ye e le gore re tlo šoma go yona difounu tšela ke le fileng tšona le fele le difounela le kwa gore ngaka moremi o tlo fihlaneng ka mo mokopane makopantšha batho mo e le gore re tlabe re šoma re bereka mebereko ye re berekang ge re le ka kua gae ka mehlale ka matšatši o ka founa wa nyaka go tseba gore moremi o tlo fihlaneng letšatši la Labohlano la mafelelo a kgwedi re tlo ba re le ka mo thoko ya mokopane re thuša batho magageshu beke tlang le gona re tlabe ka Labohlano re le gona mo mokopane re thuša batho ka mola thoko ya Mahwelereng o no founela difounu tšela tša 071 398 1508 goba 072 13367 61 o founela Malefo o tlo re kereya ora cleansing oil e ya hwetšagala ka kua ga moremi ke oil ye le go gore magageshu ke ya batho ba di business ba ile go gore di business tša bona di awa e tla o e berekiše o tlole ka yona o kgone go thušega gobane bontši ba lena ba bang ba le berekile ka tšhelete dilo tša lena ga di loke ora cleansing oil e ka kgona go phagamiša mešomo ya gago yeo e le go gore ke ya ka gae wa bona gore go ga boima go yona a ke le amogeleng magageshu batswadi ba ka ba botse ba ke ba ratang ba go tsoga bošegong ba lekgono la tla mo la tlalanya ka thušo mama papa ke a le amogela le tlo no tepolela gore mama ke mang papa ke mang le tswa kae gae le nyaka thušo ya mohuta mang gomme nna ke tlo ba gare magagesho ke tlo kwa se se le tshwenyang endene ka kgona go tswela pele le sona la tla la kgona go ka kry-a thušo ke a leboga re tlo thoma ka papa o tla bolela leina mama a bolela leina ra tseba gore le tshwenya keng la kgona go ka thušega. Alright, e reng ke le dumedišeng ka mo studiong DJ ya rena le Dr. Moremi nna amen le bateletše ka moka ba Mokopane FM nna ke nna Malesela Obri Marema ke tšwa mo Mahwelereng ke na le mohumagadi wa ka mo ke a le dumediša ka moka ka mo studiong le batheeletši ba Mokopane FM o ke a bolelang ke Ouma Marema go tšwa Mahwelereng. Alright, ke a leboga re tlo boledišana le mang a tlabeng a re fa ditaba ka moka ka botlalo ke a leboga tate e a le ka thoma ntate Marema. Alright, prof ke a leboga nke ke bontšhe gore ke nnete ge o phela mo bophelong o le motho no ba le ditlhotlho tše di bang gona tšatši ka tšatši jale tše re di lemogileng ge ntše re tsamaya mo bophelong ke gore modimo re file bophelo modimo a tšea tsela tša gage a re fa tšona mo le tlo sepela bana ba ka o fihla mo e leng gore nna ke tla tšea sephetho sa gore jwale awa le a kgaogana ke nnete ke kopane le mosadi o ka 1992 ka dula le yena from 1992 ke monyetše ka 2012 go fihla le gona jwale re sa nyalane tabe botse eo mathata ditlhotlho di gona re bile le bana re šofaditšwe ka bašimane ba bararo le mosetsana mo tee jwale tše re tlišitše mo ke gore ke rile ke na le 47 years
ka discover or no papa wa nkgodisitseng se papa wa Madi ka morago ga 47 years ka morago ga 47 years yeah e le re se tlisha kore after lenyalo la rena ka 2012 o bile le di kgogano nyana mara e sentšela tša gore ra bethana because na matsoga ke na ona yeah ka ke a o šoma ke bethe basadi yeah mosadi wa ka nkgotleletše kudu ka ra mathata ka moka re bileng le ona yeah so after 47 years ka 2021 ke ge ke re ke dutse le tšhomeng wa ka go atla monno mongwe wa reno o nyakana le nna monno ga nyakana le nna tšhomi ya ka mmotša gorena wena o mmang o nyakana le monno o sa motsebe le o motseba so a reno o romile ke papa monno o rumile ke papa sebele ga wena le yena gape yeah jwale ka mo fa tsebe ka re o fetile ka gae pele ba mo file address o fetile ka gae pele before a tlo kwa re ke ko kae so o kry-ile morwedi wa ka mo gae ke ena a mmoditseng gore na nka be ke le kae yeah ke nnete o kgonne o fitlha mpona ra bolela a ba a founa a founela mogala bo ya ba gore ke bile shocked ke gore nke ke ikwešiše o papa wa Madi o bolela le papa wa stepfather no papa wa Madi o rumile morwa gage o rumile morwage e bile ba founela wena ke nna ke shalang yena monno morago go le ka mogwa mpoditseng ka gona go kwa ga botse jwale re bana ba motho gape nna le monno wena tse bana yeah then ya ba gore tabela ya ntšhoša mana sempia ga botse ne ka iputša gore mara after 47 years go na le monno a nkgodisitseng o a tlang a re ke ena papa ga botse ke mang yeah a sanka e ntshwara ga botse mara ka se nyatše ka tšea founu ka bolela mogala bo ke nneta mpotšiša gore na mama a mpotša selo na ka hwetša jwa tše dintlala dimpa ka se tlhole ke sa kweša gore na go hlagang ka reno re ke tla ko o botšiša mokgekolo nke ke kere taba tše gabotse ya ba gore ke nnete ke dia jwalo so after marriage wa rena ke ile ka loba mošomo be ke šoma ko gona life ya ba boima kudu o fitlhela ebile mosadi wa kera mmereko bophelo ba no tšwela pele jwalo le jwalo ke nnete ke ile ke botša mokgekolo a mpea fase ya mpontšha taba tše a ba confirm gore no ke nnete papa wa Madi ke ena ola then ya ba re ke dia dikgokaganyo gore ko mmona fortunately ke kgonne mmona ka ngwaga ono wa 2021 o dula Pretoria so o ilang ka mogela a mpotša gore no o thabile kudu mpona o ka re ba re le batamelenyana mo o ka re ba a re nape re kwala ga botsana alright ke ga mpotša gore no ke nnete ke morwa gagwe mogala bo ya ba gore ke re no tlona ka gore nke le dule fase le mogekolo le mpotše gore na ga botse nna ke nna mang ke tšwa kae ke mo kae gona jwale ke lebile kae ya ba gore tša go kopana di a pala o fitlhelela ebile ke kweša gore no man ke motho a emaeme nke ke bone gore na mathata ke neng le ona ke tloa fetša jwang ka gore ka mogae be setše go thoma ba le problem ya gore bana ba alwa ba kgona o ka emišetšana matsogo le nna ke gala ba ntheeletše nako nngwe ba šomiša dibe tša motlho mongwe go tšhošetšana jwalo le jwalo then ya mpha stress ge ntše go ya mogala bo a re no e tla ke tle ke go phetheletša ka gae ke nnete ke ile Pretoria o ile mpega ka mokgwampegang ka gona kwa dulang marelo tša ka tšano se fetoge tšano ya magona ka mokgodibeng ka gona ke tse mogala bo o go bega ka lapeng la gage go ba gagabo ka mokgwa go leng ka gona mogala bo o be a ne le motse so motse wa gage a o rekiša because mosadi o ba dula le yena o be a dula le yena ko ga ngwana wa gage o mongwe wa šalang nna ka morago Oh, yeah. then
e ke fitla be tshile re ngwano a ka bana le bo ngwaga le dikgwedinyana le mamaga ba tlhokofetše so ampega ka mokgwa ampegang go boa mo ge ke fitla mo gae dilo tša ba wes then ka no iputša gore na ga botse gona mo go hlagang mara ka se fele moya goba ka se fele maatla ka no tšwela pele ntse ke mo engage mogala bo gore ke kgone go kry-a thušo ka gore le nnalo tša ka be se di kopa-kopane dikorilo tša gago be di hlakahlakane yes gore go sa loke selo ke ile ka molata ke tloga ke le mo ke molata Pretoria gore nke o mpega gabotse motlho mongwe e re ka ya nageng solong o bala o le ditšhana le badimo ba ge mo e leng gore ke mo nageng a se ka lapeng la motho ka gore le ka mo a kerela le letsebe gore mma o tšerwe ka kwa mogala bo a tšea ebile a tlhaolane jwale thomo mpha problem ntse re tsamaya re no kwa maele a gore no tshwantse ga geno ba go bege jwale ke ba le problem gore mara ganthe bophelo ba ka jwale bo sta ka o fitlha kae then ka ke tša that initiative ke mo tšea ke mo tliša mo on our way to Mokopane a founela morwa wa gaga mmotsa gore no re atla namile le yena ka gore ne le mathata o tla no re tšea ka moka re iša kwa nageng then a o re thuša goba re phethela ka mokgotswantša re phethela ka gona go tloga mfao a gona ntho e tlhagileng situation ya ba from bad now to worse ga ga bo mogalabe tate wa madi ke kae ga ga bo straight mo go bolokilweng bo papage ke Varambat malao a tatage ke bolela ka lebitla la mogalabe papa sebelegena la le tseba tšatši lona le la mathomo ke rileng ge ke tlo ya ke ra mphasetša seno mphasetša kwa the second attempt e bile gore a nkiša ga gabo re ile mabitleng pele unfortunately ga gabo a go sa dula motho ba sepetse ka moka go šetše ena le tee mara ngwana wa gabo wa mošalang morago ke ena ba šetše ka lapeng le ena ka go tlhoka mahlatsi o sepetse o šetše mosadi wa gagwe so re ile le gona mo a fitlha mphasetša gona ka mo ga gabo then ya ba ra wa gona bothata ra no nagana gore dilo di tla no loka ya ba re no go apala a go dire selo mpotše mo ke ntate Marema ge o tlo tloga ka mo lafaneng ya tate wa go godišitše le molaetše goba le no tloga fela mo gongwe le selalaela wa ba o thoma go phetha tša ka mo go bo papa wa madi go se tsebe ke kotsi doctor prof honestly speaking o tšere ke dipelo bona dilo di sa loke o no emelela wa sepela ke tlhokile tlhotlheletšo goba guidance ya o mpontšha gore tlamehile ke tsamaiše protocol jwang ke no ema ka baka la o fišagalelwa ke kwiša gore nolo tša ka di tlhakatlhakane ka ema ka kwa ka no ba fela ka baka o motšea for the third time now ka motliša gae a ba dula le mama ba bolela mama mmontšha one ko o thuše ngwane o dilo tša ga di sepele botse a go lokene a sanka go dira selo doctor till today so taba one e la sa tšwela pele mo barweng ba baka ba babedi ba bagolo o moane as we speak o tlogetše sekolo and the first born le yena o feditše actually o dropile out o na dira mechanical engineering so le yena o no dropa a bereke gabotse o dialo tše leng gore wa tsa ke tsebe gore ke tla re ke bea jwang gabotse mo moeng mara bophelo ba gagwe a bo gabotse bophelo ba gagwe bo tloga bo sa gahle wa bona gantši nto ke e tsebang go etša ge tate ya go godišitše for 47 years so o kry-a papa wa madi normally re a malaela ebile re a mo kgopela gore ka ga bona gore seemo a senape seema ga botse mo go wena o a re phasetša gore ngwana o sa ya go gata ga gabo ga madi o tla boa a tla ka gae ka ge e le gore madi a fapana gone bana ba bangwe o ka banyala ya ba bana ba kgomo ba se tlaiše ke sedimo sa bo papa go bona gone bana ba bangwe ba tlaiša ke sedimo sa ga bo papa go bona
and then e gabedi gape o kgona go kry-a papa wa madi. Bothata e be taba ya gore ge o ya go bona papa wo wa madi, papa wo la go godišitšeng a šala phasa re ruri ka godiša ngwana 47 years le go le ntlogela na lena badimo ga botse le nyaka eng. Ke kgopela re lo tša ngwana ka moka di seke di a loka, ene ke nnete di ka se loke gobane o goletše ka mo, o theilwe leina ka mo, badimo ba ka mo ba go tseba, dilo di a šešerekana ka mo, badimo ke bona santšeng ba go emele, medimo ya gabo papa e thoma go baka ba le ba re godišitše ngwana ba ba re ngwana kwa rena wa madi. Normally ntwe re dirang re bereka so, ge o ne bothata ba o tshwenya ke papa wa madi, stepfather a le gona a sene problem ya gore o ye go phasa ga gabo papago, re ya ga gabo mme re bitša malome. Malome ke yena a yang go tsena kua dikgorong tša gabo papa wa madi a go kokotelang, gobane papa wola wa madi a sebe a tliša selo ga gabo malome, a sebe ba jela kore badimo ba bo papa go ga sebe ba tliša selo ka kua gae ka lapeng la ka mola o dutšeng ke bolela ga gabo mmago. Ngwana ka sega gabo re napela ya go phasa ga gabo papa wa madi o ntšhiwa something pele, tšhelete pele. Wa ikwešiša papa wa e leng gore go godišitše nkebe a go laelle, mme a go tšea go iše gae, malome a go tšea go iše ga gabo papa wa madi, gomme o phase o boe e le ge re lokolla dilo ka mola. Wa ikwešiša ka lebaka la gore dilo tše di ya ka gore kgolo o godišitšwe jwa mo gongwe o godišitšwe o tlaiša ke papa o wa stepfather, go tlo ba boima o dula fase go bolela le yena. Mara mme jwale ka motswadi a le bona gore kgolo a lena jwang, ke yena ba santša tšee maikarabelo a gore ngwana wa ka wa sokola, ene nna jwale ka ge ke le motswadi ke tseba mo a tšwang. Mara malome a tla tšee ngwana a ye go phasa gobane mama go a ka se ye go tsena kua dikgorong tšela gobane o magorong a batho, then ke mo dilo tša gago be di tlo loka. Nto e dirileng gore dilo tša gago di seke di a loka, o tšwa go phasa kua ga gabo papa o nonnoši, badimo ba ba gabo mmago ba botšišana gore o ile jwang kua gobane le bona be ba santše ba laellwe, then dilo tša gago di kgone go bofologa. Kore ka boripana o tšwa go phasa o se wa laela medimo wa genu, that's why dilo tšeo di bolelang di sa fihle mo di yang. O bolaya ko go phasa maraga o arabiwe, o bolaya ko go rapela a o arabiwe. Ke nnete Medimo ya genu e gare ga ntwa, ene wena o nyaka gore bophelo ba gago bo tswele pele. Se re ka se dirang ga jwale ke se, mama o sa le gona, mama o sa le gona, stepfather o sa le gona, o sa le gona, wena le stepfather la kgona go bolela la kwana goba ka morago ga tiragalo e a go sa nepoledišano e kaone. re kwana ga botse hana bothata. Dula fase le yena ne a go lokolle, mama a go tšea go iše ga gabo, mama ga fihla ga gabo re bitše malome, malome a go iše kua go phasetše kua ga gabo papa wa madi go mo bue gore go bua ba go bušetše mo e leng gore mma go nyetše gona. Lo tša gago di tlo loka, di tlo ba gabotse, because no le ge o ka tšhentšha fane wa bitša ka fane ya gabo papa wa madi a go ne nto e tlo lokang, gobane o tlo tšea fane yela wa tepakela madi mabe gobane medimo ya genu ya gabo mmago a e tsebe faneng. Medimo ya genu ya ka mo nyetšeng gona e tseba e go godišitše o le ngwana wa bona. Ba le ba gabo papa ga go wa sotlega gobane badimo ba mmethela gore wa ya lahlile ngwana lesogana. Fela ngwana lesogana a tsene ga botate ntle le gore ga botate ba tšiše se sengwe sa go etša magadi. So potšišo ke ye, gone jalo o sa bitša ka fane ya stepfather goba ya gabo mama goba ya biological. Ke bitša ka ya stepfather saka, because ko moraonyana kwa ke rile ke tšea pasa ko kwa ka o ba saina ke selo ka difane tše dingwe, le sona se sa ga marema a se kgale ke tšere pasa jwalo ka sona, because be ke sa bitša ka sa bomma. Nna my advice ke gore solanka mogala bola se ne bothata le wena, ebile le wena o se ne bothata le yena stepfather se senyetšeng mama, my advice ke gore tswela pele ka fanie
and then kua ga bo papa o ye go tepega badimong then ge dilo tša gago di šetše di bulegile le stepfather le kwane gore wena ka ge o le ngwana wa morwa le mama le kwane le bo malome le kwane e be gona mo e leng gore ge badimo ba ba ka fela ba tshwenya ba le ba ga bo papa ba madi be gona ba tla tleng ba ntšha se seng mara go bolela nnete ka sega ga borena ngwana go ne wa madi ngwana go ne wa kgomo ge e le gore ka kua bogadi ba mama go ba go theile leina gore re badimo ba ba go amogetše ba ga bo stepfather leina le ba go theile lona o thietšwe ga bo mma go ba o thietšwe ka mo ga bo stepfather ke nagana gore ke thietšwe ka mo ga bo stepfather ka gore ke no go lantše ke le gona ka mo lo tše di thoma mma ka tša gona jwale ka 2021 gore na ga botse ke ya kae mo ya ene kua morago dilo tša gago di godile di tla ga botse be di sepela ga botse be ke sena bothatane bo sene bothata no a re di lokiše a sebe go a senyega go ya kae problem nngwe e dirang gore dilo di tlhakatlhakane normally go ya go tsena ka mola ga bo papa wa madi o phasa a ke ro matsobane gore ke nna matsobane ke tlilo phasa badimo batho mo botšišana ro matsobane kae ga marema then o ile o phasa kae mo gongwe a kere ga moremi go ba ga bošielo go ba ga makena go ba a kere ga lekwatsipa go ba ga mamamamamamang wa ikwešiša e ya ka gore na go phasa mola badimong o tsena o le mang then go tsena o le a kere ge re re elela ngwana re mo fa leina la tate mogolo mo gorong and then ge ba go fa leina la tate mogolo ka mo ga bo stepfather wena o tsamaya ka leina le la o e ya ga bo biological e ba boima gobane badimo ba thomo botša gore mogala bo a re phasang ke mang that's why ke re before o ya kua ga bo papa be e santše o ye go gorogela ga ga bo mma malome e be yena go tšeang a go išang kua ya go phasa mara a sa go phasiše gore ba re o tšhentšha fane e le taba ya gore badimo ngwana ke ngwana motlogeleng ga a tsebe selo dilo tše di tsebile ke batswadi ba gage kgale o mo feng dimpho le seke la mmajwiša gobane mmage šetše a bone pele ene ngwana a ka sebe lefanetše tharo so taba e ka loka a re tsoše modimo o wa ka mo ga botate o e le go gore go godišitše go fitlhelela o e ba le 47 years and then re rie gore badimo ba gago ba phagame ba le ba ga botate ba seke ba go tlalela ke pelo ba ikwešiša because mo go bontšha gore go lwa badimo ba bararo go lwa badimo ba bo stepfather go lwa badimo ba ga bo mmago go lwa badimo ba bo biological father ba ba re ngwana kwa rena ba le bona ba ga bo mmago ba re ngwana o go na le gore a bitše ka fane ya ga bo lena le ba ga bo papa ba madi go ba ngwana e be wa lena a go kgona ga le kampana a bue ga bo mogolo ga bo mmaga so re santse re ye go nyaka taelo e bitswang gore ke se wisha bagolo le kwano re tšee badimo ba le re ba kwantše then re ba dire ntho e tee godimo ga gago go se ka ba lešata gobana o nyake lešata o nyaka tšwelopele and then ka ge e le gore mama go nyetšwe fane ya ga marema re tšwele pele ka yona then dilo tša gago di tlo loka di tlo boela sekeng gobane e ile ya lokiša dilo tša gago ebile le kgodišo ebile go ba le mosadi go ba le bana go ba le lapa then dilo di thoma go senyega ge dilo tša papa go di thoma go senyega wa madi go ra re ge papa go nkebe dilo tša gage di seke di a senyega ba ka senya ke bana ba gage so papa go ne se se mo tshumileng go fitlhelela a etla go nyaka lena and then dilo tša papa ka mogodi sa lokeng ebile le yena a palelang ko go ba le lapa la gage di a bontšha gore le lena le tlo feleletša lapa le thubega basadi ba sepela ka lebaka la re kua gaga bo papa ba madi go ne bothata ene papa o a bona re a ka se bolokišana noši ene o sentše nako e speech gape o tlogela ngwana 47 years ke bothata ene wa bona go ntjwa le go šetše go sokola bana ba gago wena problem ya gago pa ke sedimo straight ene se e leng gore se a lokišega ntho e tlo lokišang dilo tše ka moka ke jwala ba setšo go no nyakega jwala ba setšo fela ke bona bo yang go lokiša dilo tše go nyakega malome go nyakega ragadi
ba ikušiša ge re ka ithoma ka kua ga botate ra ba fa seemo sa gago tate a bitša ba ka mola gae ba go phasetša ba go lokolola gore o ye go no gata kua ga botate ba madi semmušo tate a go lokolotše wo a go godišitšeng dilo tša gago di o loka gobane dilo tša gago di senya ke modimo wa phelang e lego stepfather wa go godišitšeng a kwang bohloko ge wena o dira dilo nonnoši yena a le gona bohloko bola ba gage dikeledi tšela tša gage ga di wele fase dikarabo tša gona e ba dillo godimo ga bophelo ba gago ene nka se re ke ibitše gore ke boloi ke go kwa bohloko ga motho o mogolo ga a godišitše ngwana wa ikwešiša so dilo tša gago ke sedimo pa ene o tsebe gore ge sedimo se tsena se senya se fa ba lo itšhantsha gore le bona ba tsene and then o šala o le molaleng wa ikwešiša so a se wena nkebe o lla ka mogokhin nkebe o le gole pa mmereko bo bereka o mo jwang mebereko e ke berekile mentši ke ile ka ba mo taxi industry ke driver from to ke reila from association engwe mo Mokopane from mo to Johannesburg Polokwane ka boa ka specialize ga botse ka security even now ke busy ka ntho tsona tše just that dilo a di tsamaya ga botse ke nagana gore ke tsona taba tsona tše no a re phushe o tlemile ke sedimo pa ene o tsebe gore go ya le ka mogodilo di leng ka gona ntho e tlo swara bana ba gago gobane no bana ba gago go ba thielela le badimo ba ba santseng ba hlokomele bana ba gago a go tlo tsebagala gore santse be ba bafe wa ikwešiša ene o gonwe le pelo ya gago e bohloko because o kwatetše mama gore nkebe dilo tša di lokišitše gale ke nnete wa ikwešiša ene le yena jwale o ka gare ga kore like o khoneng gore ke tsege ke tlogela wo ke ya ka mo ke šala le tsona o tseba gore mama go no o tseba sello se sengwe le se sengwe sa mogala bola ene tše dingwe tša dilo a ka se go botše jwale ka ge ile motho mogolo wa e bona ene wena ka mo wa struggle bana ba šiba ba nyaka dijo ba nyaka go tsena dikolo bana ba le ba santse ba tsene dikolo ba tšwele pele ba tlogela ka mo ne mathata magolo a gore go santse ore o leka go tliša tšhelete ka gae go ba boima ke nnete wa e bona so go bohloko go ba le dikgopolo tše di botse tša gore nka tšiša tšhelete mara o bone dikgopolo tše la di sa go tlišetše selo wa e bona so nna thušo e nka go fang yona ke gore at least ke go hlahle ka tsela ye ya gore o boledišane le medimo ya geno and then tše e leng gore ke tša batho ba babe ba no ba go atheka mola le mola nka go thuša ka tšona a ke ne bothata ba gore ke go thuše mara ye ya gago straight o ke sedimo pa ene e ya lokišega ene problem ya gago e swere bana ba bantši ke bana ba bantši kudu ba leng ka gare ga seemo sa go swana le se ba sa tsebeng gore ba ka tswa jwang a se wena o le wane kore wa bona ntho o e boletšeng mo lekgono e ka gare ga kore batho ba bantši ba ka gare ga yona ba tsebe gore ba ka tswa jwang ene a re tetšee re tepee ka gare ga dieta tša mamago gore nna ke šetše ke le mamago nka dirang a go easy go no re monna go godišetša ngwana o tlo buo mmotse gore motho a se papago a e moroba a e moroba tate mogolo ke tse go ka mmotša ngwana o a kwata a se tlhoa sa go hlokomela ba go raka mosadi o molo mongwe o leka go seiva lenyalo la gage ke nnete wa ikwešiša mara ngwana dilo tša gage le yena di a senyega kore ke kgomo wa mošato wa e gapa molato wa e tlogela molato wa e bona so bonolo ba yona ke ge re ka kwana le mama bonolo ba yona ke ge re ka boledišana le mama ra boledišana le stepfather dilo di tlo loka nnete ka gare ga tiragalo e a kenya ke re beye mama khoneng mo e leng gore re ka tla ra fetša re mo lwešantšha le stepfather no wa ikwešiša so ye king ka go thuša ka yona wena dira jwala and then re boledišane le stepfather and then re ilokiše then business e nyaka ditaelo ke tlo go direla ditaelo tša business tša go pick up a business dilo tša gago di tšwele pele but re lokišitše sedimo se sedimo se ke sona se o tsebe gore ge re tlogela sedimo morago re tlogela tshenyo e kgolo mara ge re lokiša sedimo sa geno le go rapela dithapelo tša gago ba di kwa ka pela go bane ba gausi le wena
mara go rapela badimo ba phatlalane o tlo bola go rapela o tla bo a dula ga botse o tlo bola go phasa o tla bo a dula ga botse o bolela o nnoshi wa bona cause ke ne nneta gore go ya le ka mogho o sokotsing ka gona pa a go ne modimo a ka ratang gore ngwana ga ga sokole ka mogho o sokotsing ka gona wa ikwishisha gore ke kwishisha gore mohlako wa gago o sokotse thumashi mo e leng gore a go ne modimo a ka ratang gore o sokole ka mogho a re gopole gore badimo ke batswadi ba rena go etša le wena go ntšwa lone bana a go ne ngwana ga go ratang go bona sokola bana ba le ka moka o isha gore dilo tša bona di loke so le badimo go jwalo go bona ke batswadi ba rena so a go ne modimo wa o ishang gore ngwana ga ga hlake no a gona jwale mara e re ka se lokiše taba ye re tlo ba le bothata ke sa tsebeng gore mama go ne se senganya kang go se bolela na ke gore ke gale le ema mama a bile re lapile le likile gotlhe se se go kwisha go bohloko ka gare ga tiragalo mama keng se se nkutšang botlhoko ke go bona re tlaishega le bana go sa tšwele pele e se nkutša botlhoko kudu a go molato felo mama ke tlo go thuša ke tlo go direla tsohle re bona re ka bereka jwang ntho kgolo ye e leng gore gona ka gare ga bophelo ke gore o swanetse go sepela go fela go namella go fela go eba le mo go theogang wa ikwishisha ka nako go namellang re ithuta dilo tše dintši wa ikwishisha ka nako go theogang ke ge dilo di šetše di lokile o bona gore o dithutile eng wa e bona mara taba ye e ya lokišega e bonolo thata nnete fela ge ka moka re le kgopolong tše di swanang wa e bona ke sa tsebeng gore mo gongwe mama ke motho wa kereke tate step father ke motho wa kereke ba ka dumela taba ya jwala ba tlo dumela a se batho ba go tshwenya wa bona ge e le gore ba tlo dumela taba jwala nto ke ya tšatši le tee ya bula dilo tša lena for letšatši leo go ya go ile ya bula dilo tša bana se nto e tshwenyang re bolela le badimo ga botse fela badimo ba gešo le a tseba gore ngwana o ke monyetše le mamage ke mo kgopella tsela o tshwenya ke badimo ba madi ba ga botate ke a mo lokolla o wa go phasa o wa boa ga ke morake ebile ga a tsamaile ruri ebile a tšhentšhefane re kgopela lena ka ge le badimo nke mo lleng gona le kwaneng a ya gae ga bomma morwa lena shu o wa tshwenya dilo tša gage ga di loke o tla iša ke badimo ba ga botate re sa ya ga semammane re ya go bega ngwana re ya boa ge re boa re bušetša ngwana ga gabo mola le tsebang gore ke kae re ya fao and then ge re fihla ga botate re re ngwana shu o tla iša ke 1 2 3 dilo tša gage ga di loke bagalabe wo ngwana o mmage šetše a nyetše o nyetše ka yena re ya kgopela tše ka moka le di dira marumo fase lokolola ngwana ditaba di tseba ke rrage then ngwana a boela gae a ya go phasa modimo ola a rieletšweng ka yena ga ga botate ka kua ga ga bo step father mmotša gore ke buile a tšwela pele ka dimpho tša gage re saivile nyalo la mma le tate la step father re saivile mengwaga yela ye 47 ye tate a godišitšweng ka yona then go ba le bophelo ka gare ga lapa go ba le go loka business ya lena ra iphethela ditaelo bana ba lena ra ba phethela ditaelo motse wa lena wa berekiwa business go ka se bereke dira di tlo ietella pele papa ka mogo ke mmonang ke motho bohlale o e leng gore nke ba teperekile go tloga gale ke motho bohlale o e leng gore nke be le ge e le gore a teperekeng ke ba kry-ile mmereko mo botse mara ka lebaka la tšhatšherekano ya dilo tša sedimo dira le tsona di tsentšhitše maoto ka gare then dilo tša gage ka moka di no boela morago so badimo ge le bona ba sa beile batswadi ba go ra gore se re se nyakang se ka lokišega le ge nkebe mo gongwe step father robetše e re tlo ya go yena ra go bolela le yena ke motswadi o godišitše mogalabo o mo tseba ga botse ene ge nke ba se ya morate nke ba se ya mo godiša mengwageng meka le nkwa ga botse batswadi baka ya so thušo e gona ke tlo lefa yona dilo tša lena di loke
di sepele ga botse a ke tsebe my DJ gore re ka bulela megale mebedi re kwa gore banna ka ntle le basadi a ke re lenanego le le thietša ke batswadi ka nnete a re kwa gore batswadi ka gae ba ka re fa maele a majwang godimo ga tabae ke thuto e bohlokwa e leng gore re phela ka gare ga yona ka nnete ke thuto e bohlokwa e leng gore bana ba ba leng ka gare ga yona ba ka be ba kreile thušo mola le mola mabapi le tabeng ya dipoledišano tše Professor Moremi a ke bone phošo fao Yeah. re re metsotso yone e ka ba e šeretše re bulele megale e la rena gona fa le nomorong e la ya rena gona ka fa phapušikgašo 060 685 3271 e be ge napa ka nnete ke ne le bonete gore Yeah. ba tloga ba ikwetse ka bona tsebetse pedi e be ge napa re ba lokolole le bona ba tsene fa moeng ba be le rena fa ditabeng tša rena ya ba swanetše ba tsene batswadi ba rena re boledišane kore lenanego le ke la kago lenanego le ke la go aga setšhaba sa gabo re lenanego le ke la go thušana ebile ke yo mogala o ya tsena fa re nape re ba gamogeleng thobela Dr. Moremi. thobela a ge pa le kae Arwana Dr. Moremi. a ge Ga di go dilo tsa banna bao tsa monno le mosadong. dillo šidi tšona ka mo a re feng maele Nna maele ke no re Dr. Moremi no ba thushe ka mokgwa ba tlile mafelelo ka ona. ya Ba thushe Dr. Moremi. O ba thushe tse dintsi ya ke nka tshwane di bolela Dr. Moremi. ya no re tlo dia jwalo pa ke tla ba thuša ka mokgwa ba tlileng ka gona and then ba kgone go kry-a bophelo bo bokaone Ya ba khona ba tshwele ka ona Dr. Moremi. ya Go gore Dr. Moremi. Ona go tsere o re go dire meriane o re khumana gae. ya ke tlo le botša gore meriane ka mokana ga yona re kry-a kae ke tlo re ge ke ya go tšhaiša ke tlo fa monno mongwe ba re ke malefo 5 minutes fela o tlo le botša dilo ka mokana ga tšona gore dilo tše di kry-agala kae ya 5 minutes tanki ke tlo ria jwalo mogolo wake Ke le monno mo thutšela mathomo ya o go mo thutšela mathomo monno o ka mamadiba ke nna ke mo romile mo tšo nna jo wa tseba re go opela diatla re lebogile kudupa re a mo leboga Dr. ke na le wena re ka fetsa ya ka mo o re lebogile thata re lebogile kudu ge le kgonne go thušega be ka go feta ga re na ba kgona go romela monno mo o ra le na o go mona thuso ya ra leboga Dr. Moremi. tanki ya ya magageshu a re letšeng re feng batswadi ba rena maele ka fa and then taba ye re tsebeng gore ga se ya rena re noši a re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang a re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang ka gona ya o ka thobela le kae re gona le kae mma go rena rona e sa le mama dimetša ntate Moremi a ge mama dimetša ba ga Marema dumelang ntate Marema nna ke mo go kgothatsa sana dilo tša mofuta o di a direga and then di nyaka gore o gate ka boya o tekete o ska kra o dira dilo o tšea ke pelo goba o tšea ke situation di gona mo lefatsheng se ga borena se re ngwana kwa kgomo ke therešo and which is very true go jwale le ge ntate Marema mo godisa wena a ka se go botse life gore ngwana ke wa ntšhitela mara re tse ka wena personally e tlo ikela le wena mara at the same time ge dilo tša ngwana di sa loke one way or the other re tlo sacrifice yes so the situation tse ke reng di gona mo pilong nna personally a ke bolele ka motho batswading baka ba bampelege ke last born batswading baka ba bang kgodisitseng
ke firstborn in which way ke godisitse ke rangwane lastborn ya botate mme motswadi ile a re gompelega ke le lastborn a hlokofala ka sala le tate le kokommele ga tate a ke na le 3 years tate a hlokofala ga ke Thomas Polo ke dira standard 1 koko a hlokofala then rangwane a gorosa a mani ka molapeng ga ba ithuta go ba le ngwana me le nna ngwana bona ba mathomo ga se ka mo ga bana ba bona go ra re ka molapeng la rangwane ke firstborn lapeng la tate ke lastborn and mind you ke tsebile gore ke na le my biological family le mbo ausi wa ka ba bararo ke leng lastborn mo go bona ke na le 15 years 15 years eo ge ke tlo ba ke tsebe rangwane na gapeletsa ko rosa ntša e le biteng la mmaka le papa ka gore a ya mphasetša ba re la re ke a komiwa rangwane ne le motho wa sekgowa ke mmitša rangwane gone jale ga a sa le gona ebile a le ntule gabotse ke pa he knows le mane mane o sa le gona ke ma ke a palela ko change the language because ke nela e le mma le papa so da direga dilo tša mofuta kwa ge nna ke re ke tsebile my biological sisters ke na le 15 years mo gona bona nka no ba ke batse la mathomo ga ke bona ausa ka number 2 wa belegeng ke mma ka biological ke re be ke na le 17 years consela ko kereke that's where I met my biological sisters le gone bjano la pala rangwane le la papa ga le kgaogana ka lebaka la gore re tseba re le ntho e tee bana ba rangwane ba thoma ba re sesi ba thoma kane bana ba mmage ba thoma ba re lastborn ya mma ba ranna so wa bona gore bophelo ba ka bo in between ge ke nyalwa le go santse go be le protocol ya gore o botsa batswadi ba ga gore wa nyalwa but ke ile ka utlwa wa ka motsotso ka e ka khuna malebiteng la rangwane ke na ke noši karpa tabela o sa le moiši ya maloba shi ya phethagala ka tšeko you understand it gore nna motswadi ke tseba e le pao ke mmoneng ka mahlo ba bampelegeng ga ke ba tsebe and go bo se sia ka idula jwang idula gampe because bona they know the biological parents but mo go nna ke eng ke my biological parents ke ba ke go dileng ke phafoga ke ba bona ke ba go dileng go phafoga go ba bona tseba ka lebaka la nako banna re timagala ke ditaba tše di botse ga itse di aka ke tlo tšea phone tša gago and then nke ke tle ko o phone nke le fele le go tatsa bo mma gore ena ka mo a kere ke lebogile thata magageshu ke leboga thata ka lebaka la nako e re eme ka phefong ke tlo no tšea sebaka se ke se fe the right reverend Malefo gore a ka be a tla be le batho di phone le gore di product di kry-agala kae le nkemele ka mola ke atla go njwale ke lebogile kudu ge le tlile mo wa ke re batswadi baka thank you the right reverend Malefo motheeletši wa Mokopane community radio station nna ke lebogile kudu ka dikgokaganyong tša leago ke šuthelela Malefo shu wena o tlo le botša gore di product di kry-agala kae di phone di kae ka mokana ga tšona dilo di sepela jwang a kere ke lebogile kudu magageshu my DJ Malefo ko ka nnete professor le nna ke tlo go lebogilehle re fenta te Malefo sebaka ga yale ke leboga sebaka se my DJ le batheeletši ba botse ba Mokopane radio station nna ke nna Mr Malefo the right reverend papa o botšišitše mo gore di price tša di product tša rena di tsamaya bjang re na le form bath e leng gore ke 200 rand form bath e leng gore e thuša batho ka meleko re gopole gore go na le batho ba bangwe ba kgone go berekiša ditaelo jwale ka taelo o kry-e le gore ke powder so form bath e na le taelo e leng gore ke ya meleko le mahlatse mo go yona re na le sešipe se e leng gore ke 50 rand re na le sešipe se se bitswang gore ke turmeric ke 150 re na le body butter e leng gore e ne ditaelo ka mogare le gopole gore sešipe se ke bolelago ka sona se na le ditaelo ka mogare gobane re lemogile re go na le batho ba e leng gore ditaelo ga ba kgone di berekiša
ka mokgwa powder. So ditaelo tše di mo godimo ga sešhepe se ke bolelago ka sona ke sešhepe se se normale le sešhepe se se bitšwa gore ke turmeric ke 150 and sešhepe sela se se normale ke 50 ranta. Re na le body butter e leng gore body butter ke sa go tlola se e le gore ke 300. Re na le oral cleansing oil and then ke oil e leng gore kgona go thuša batho ba e leng gore ba ne meleko ba šitše go morago ke 800. Re na le rap e leng gore gona kua ga Professor Mremi e leng gore ge motho a ne dipabadi goba dipeini mo mmeleng ga ate rap e ke e leng gore ya fisha e kgona go ga bohloko bo bole ka mogare. And then ebile se santse re botse ba theletše ke gore rap e na le ditaelo tše e leng gore di gona ka mogare tše e leng gore re lemogile rone batho ba bantšhi ba ne meleko e ba sepelago le yona e leng gore mohlomong mo matolong goba mo mebeleng ya bona tše dingwe tše ntšhi ditaelo di gona tše le di gona. And then ge le ne dipotšišo mo le ne go dipotšišo gona le ka founela nomoro ya 071 398 1508 071 398 1508. nomoro tše dingwe gape ke 079 170 9862 079 170 9862. ba le ne go le mathata a e leng gore mohlomong le nyaka re le thuše le gopole gore nane go lela mo radiong re thuša batho mahala ga re ba patediše re lemogile re go na le batho ba e le gore ba ne mathata ka malapeng a bona ga ba kgone go kry-a tharollo gona mo lenaneng go lela gona mo Mokopane FM le ka founela 072 133 6761 072 133 6761 gape le ka founela 060 959 0303 060 959 0303. nomoro tše le difounela ge le nyaka go tseba gore Professor Mremi o berekaneng le gore o dula kae le ge le nyaka go buka mohlomong le nyaka gore Professor Mremi a tla le thuše. nomoro tše dingwe gape tše le ka dileletšago ke 076 853 4043 076 853 4043. Professor Mremi o dula ga Matlela Ramošiba kgauswi le Mmaboleholo le Seabuswa. Professor Mremi o bereka mehle le mehle. Professor Mremi ge le tla go yena le ka founela nomoro tše di a kgona go le romela direction ba bantši ke a tseba gore ga Matlela Ramošiba ga le go tsebe le ka founela nomoro tše ge le hloka direction goba le hloka mohlomong ka mokgwa Professor Mremi a berekang ka gona le ka founela nomoro tše ra kgona go le thuša. Se re se tshepišago batheletši le balatedi ba rena ka kua Facebook gore beke tlang re tlo le lebeleleng mo pageng ya DR Mremi re tlo announce gore ka Mokopane gobane re kwele sello se batho ba ka Mokopane ba hlalosa gore ba rata go ka re fihlelela empa ba dula kgole le rena re batho ba e leng gore santse re terebule branch next week ka mo Mokopane mo mahwilereng. So go thoma yona beke goba beke tlang le lebeleleng mo Facebook ebile re tlo announce le mo radiong by next week gore re berekela kae mo e le gore re tlo kgona gore kry-a gona gobane re lemogile gore bontši ba lena la rata go tla mo re le gona le kgone go kry-a thušo le tshwenya ke gore re dula kgole and then ke mo e leng gore le ka fola nomoro tše re tla ra kgona go le thuša thobela mšate thoe.